you ring? Abufu. Obuafu. Pacha. Do you ring na to? Pacha. Enti we to one anya say. 3 days in. 3 days in. Okay. Enti we ring na to one no. What the be man nsan so aka ho a we dey kwa na. Pacha dey. Enti ring na we to one obotaye ne say. Nbu na fu ye. Enti obufu bi a we ring. Pacha dey me nko a. Me nti yo. Pacha dey bi nko a. Obufu bi a me nimu sa we sha ring but on. Zama shache fiso yena so no de na ye ni yin we ni di. Ah me man de ya no mo sa ho gunsa. Ba me de me problem sa ring ya no mo sa ho gunsa. And me ni problem. Eju kwa so pa ekunu. Pacha. Kwa de kwa fa ring ne she. Na se wuti we usu ukunu boto. Was ye wuti we team kitwa na ade to asa. No se asare. Ya wani abre wo ho se mikunu se mitusha. Aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade anu na otie no dosia mako wutu ewi yetim ketwa hwe no fu egu boso hwe what was saying dosia wudi etobu ansa yen hwe dosia bosu a wose ne kunu peto kase entiro ne be mai na mokra na ne yemu hyehye wo fie so obehunu to kase shawo di esi wo shawo wo nine operation meboa ba shawo fu operation do do se no aye touch my for o mafo ni na operation 4 okay but yen hwe na fu wo bi a wa operation and nine and ka wo senkas da bre wo fu kai se nchire boto en so hwe wo fu flat dusia peja we ni ma no wo sa wo ho afa na Pacha mi hu sa wo ofe. Wo sa wo ofe. Pacha mi hu. Wo sa wo ofe. Pacha. So adai na wama maybe the pressure to so. Do Ako. Adai wama maybe the pressure to so ama wawade agu. Mami hunu. Wunyu hunu sa wo yoba. Mako mi hu di. Wini to. Ni minti. Wini to. Minti. Enti nyame ama woto. Wada betenase. Wo de trase. Na wini dia wode ya de. Wo to ade trase. Na ka wo petro a wode be de. Ga wo petro a wode be de. Oh Mako we de jama bombi ampene sa. Exactly. So hunu wo say you are beautiful. Wo afa. So what you say? Pacha. Bema no your classmate. That's right. When who ma bebre. And I won't quite no pay. So why? Before we who na woto no, who are tumpu one half for one. But you see anamiti. Say ya not here. And one what then you say? 7 years. Man said 7 years. okay. So now think like a mature woman. Wanyana je ya mfa na rika papa na nipa bibi wo so obi kura betimi abefa na me ma ni sika nti oba ya no se me ma ni sika sa me so ma to cement na ye 30 ma to 30 23 22 bars na ye 300,000 sa na me to no na me di ka ma ni sika so ontongu ho no enti me ma ni sika so ontongu ho no akire na oba ya wo se wokoto foundation FM so Akoma mu nsem dwumade bre na so no aka sema na dumienu agbapa ho semaduanan ka semaduenu aduenu ba ko na kire se donko enyabo enu nti pomodia na ebeka ye ho na yemfa Akoma mu nsem dwumade no emrew se wo no se ye tra sesai a na kire se obi wo hawmu obi wo amane mu wobi esu ya wopese ye nyina ye kabom na Akoma FM ye ma na futuo seba ye behya ne den na wotumi abobra no sanse wodi wani to obi so asase so no wodu hwam a ade ba akopa ya kese pa no no wodi wani to kuno woyire wobi a wonenam so na wodu hwam a ya pa enu nti hye ne so e man na ka ye ho
ene anopei na ene wiei na yehwe wana wogina Facebook no so wasi Dorcas Odum wasi good afternoon everyone Dorcas yenso ya chiachi pa ya feel John Salom yaw Labiji wasi good afternoon Maa Akos and crew salute you all yenso ya salute you pa Akoma FM Henry Ochri Alezo was say watching live from Cyprus. Always enjoy Akumemu. Keep sharing. Ena Esther Echampon was also there Osresa Wasiriam Wohunia Onye Ena Mahi Ja one also Wamaye Kiss pa Muaden Minya Bema Ejenim Ayana is one mama YouTube minya be me gene boaten aduana ba wono so ejina so wo mo mujina so do so was the fans of Akoma mu nsem time na so ejene Benjamin e de abeto se time no aso sa pepepe na fans of Mama Akoma FM de abeto se Abigail Ade Pena Emmanuela Adams Ma Rose eno mo ka ho nyina ne time aso sa pepepe na Charity Foundation so wodi ato so set time aso happy home ebusuakuo no happy home menua ba abenagen WhatsApp platform ye dia to so happy home for set time aso na mo share Maa Akos great family was a time aso enunti ebra wo hwe no na wonso o share de emaye afei yenko YouTube Dorcas Obona was say first year na just no na din kan wo ho na Emmanuel Adams was say hello guys afternoon Akoma FM Margaret Konedu was say good afternoon Maa Akos erade ne wo han ne wo nkwaje God bless you Maa Akos ya we love you all always nyame shraw Romeo Ray eduhine was say Emmanuel and Dorcas how are you all wo mo was so into wo mo ho ye Robert Befi was say good afternoon Maa Akos I'm watching you live from Brazil nyame ensha papa Befi Adwa Bibini was say hello guys hi Adwa Bibini wojina so Bobie ansa was say hi guys, good evening. Baby, I won't watch your good evening. No, Doris Aidan will say hello everyone. Paul Efa watching live from Akoma FM. Peterborough in UK. God bless you and the crew. Nyaminshaw. Juliana Oduma will say it's time patient. Aboka will say hello guys. Alhaji Diop will say watching live from Libya. Samson Ibrahim Mohammed will say Eid Mubarak. Okay. Agnes Donko, say good afternoon, Maa Akos. Yeah, just so. And Nesem Kuroma, say I'm watching you from Maryland. Yamishaw. Gorgeous Akos, you're still looking great, Mama. Yamishaw. Justin Bai was still looking beautiful. And Maa Akos, you are blessed. Yamishaw. Victoria, say hello. And Cecilia Ejekum Hene, one also Echaya, or say Joseph Echia, maybe I'm Akoma FM. Say hi. Adum Poku, on also was so. Monko Swana Monshe, ya link, you know. Monsha link no MIA. Monsha MIA inti mo YouTube no mo subscribe ya. Mo subscribe we abo say bell ya adoma bi wo ho. Adoma no ho hia me pa. Eno na se wo mia so se kurom. Time on so na you get notified just say Akoma mu nsem time no aso na won so wa share link no e de ama foforo. Enti bomodia ne subscribe wo subscribe ya na wa mia adoma no so wa mia bell no so. Wa mia bell no so. Uti mu amotion na mo subscribe yo esa wunya notification Akoma FM so a wunya bomodi asa obi Maa Akos we love you I love you too enti mo do me a mo do na nakua mo do Pastor Julius mo do evangelist mo do nana yere mo amohwe ni na mo subscribe page na my YouTube page na mo hwa mo subscribe se si amame wo subscribe ya no aka chem se Maa Akos ma subscribe na mama o kiss wa fono ho peg so case me be case wa no mama kiss one from mama peg got I need to bomodian na subscribe mama na bibia entumi enye kama mo amohwe ni nyina Adum Poku ono ehwe free Italy na bobia Akoma FM na Lavina TVG so ehwe free do aye kata eno nti mo subscribe mo amohwe ni nyina enipa 147 negusu sesi amomodian na mo subscribe na YouTube so Facebook no mo follow yan mo like page no na ma comment na ma share abribia ede amaye na bibia etumi akonkan yeguso a mamo update ede fa yeba little kwaku ho yeguso a mamo update ede fa little kwaku ho yaka kire mo say
yɛnyai update ma ɛfa yɛbɛ yi ho da kɔpem sɛ yɛbɛ Akoma FM na yɛde no bɛba studio ha yɛde no bɛkyerɛ sɛ ne ho atɔ no yɛadress ne kama na yɛde no aba ɛno nti yɛka ne sɛ yi a ɛyɛ na yɛstate mame previous pictures no ansa yɛkasa aha fa no de aba akua wɔ ha nti no yɛma mo update no yɛakɔ hɔ yɛba no nyame adom ogusua ɛrekɔba ɛno nti bɔmmɔdea no bra Facebook live na ɛbɛhwɛ update no sesei ɔbaayɛ no yɛde free hɔ because bibia wo sɛ ɔma ɔmo ho ahyɛseɛ ebia nnɛ Akoma FM na yɛaka kyerɛ wo enti no ɔbaayɛ no ɛni day one ya yɛde no ɛbaayɛ day one ya yɛde no ɛbaayɛ day one yɛde ne baayɛ day one a yɛde ne baayɛ no brabɛhwɛ bi na ba de bibia ɛnɛ ne da wo hwɛ Onua TV ɛnɛ ne da wo hwɛ Papa bi TV ɛnɛ ne da wo hwɛ Kings TV ɛnɛ ne da ebia wo betie yɛn program yi ɛno nti bɔmmɔdeɛ na n'agyewa ɛde 150 aba Akoma FM okay and then what the buyer was in there and what the buyer na n'agyewa menim sɛ ɔde buy dwuma mu ha okay also the breast Sandra until now n'agyewa and what the 150 na breast little quick and then they and what the buyer na mo ensure enti day one a yɛde akra ne buyer sa fa na wo hwɛ bia ɛnie Marco day one a yɛde little kwaku baayɛ na ano ɛden na yesu na yareho na wo yɛ ɔbaatan a na kyerɛ sɛ mɛma bi kura yɛ mɛma tan yegusu a yɛ gradual process enti unya fa wo dia ma na wo bɛhwɛ akra no yɛde we ma mo yɛwie yɛbɛtoa so a kyerɛ wɔ mo nyinaa 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 MTN Di baako Akoma FM Mary Akosiade so the 0599 814 926 Mary Akosiade ni na ye di baako Marco bro oba ya wo suo no se baby a wo beso bia no na ye ne ya wo su te se aboa bi no wo su na wo akira ase na awre ne nasi atatai ne nsa atatai 1 year na fu adoa 1 year wo onkasa da bi wonwe ada wonyina ada na kampese wa benante se de ne nan ni Akoma FM oni o maame omoda obi veranda so odofuo bi na abo omo veranda na wodi akra wei eda so wodi ntoma se ho veranda yunuyunu ahemrache ensuo bosuo gugu ensuo to wodi akra wei da veranda ne so na ade ache wo ma na duane ni akra ni ne tutuo pro wo ne be bia na wo ye menya osu wo hwe no TV so TV na ma no makeup kakra polish ne kakra na wo ye fe na emom wo hwe ne face to face ya ubehwe bia Akoma FM wo mo bu aye na emwani ba no yesi akwa we say ye delay 3-4 days obefrim enti e wose ye fast na ye de ne kokon no chi ena NS DJ Clinton ene enua abena Jane adofo ewo YouTube ni Facebook omo hwe nyina boa DJ Clinton my doctor number your friend no ene ye de ne kokon no chi day one ya ye de ne kokon no chi no ene ye de atoso no ye be ma mo update na kokon se ba no ne ho beto no day one ene oda so no ena ye di ade ahyehye ne hwene mu no Akoma FM kraketo wa ye hye ne hwene mu na chese na anu eden ankasa Marco na anu eden day 2 what afato so mame
Day 2 nie hwese de akra na si ada day 2 no wadana ho Maako sika ya ade yiye se sika nya ade yiye ye tiefo adofo ya hwefo adofo ena bua ye ema ye de ne ko ye day 1 no wada ho no day 2 so nie se akra si ada wonam paso ayi omame Cecilia fa ni fi nana eho no ne nana pokua ho edene ba Akoma FM ona mpaso biem oda valanda so etu ba be hwe day 2 no wotum hu se wada ma wotum hu se bibi ye adwuma woni nipadua mu ba bia na wada no wontumi je se de wesi ada na ama nanim kra no ewo mu se ye sane yare de na so hu se ne ho ato no ne ho tono ano no ne ho tono ano no ne ho tono no day 3 na no day 3 mu na ma hye ne che na ye hu no ye ka se ye hu no onie brabe bi ye tiefo de mode ba ye ne mode ba se yare no gusu de ba no omunye yo mu gusu de ba Maako se ayaresa no enye da ba ko se de wo be hu little kwaku de wa ye no a enye da ba ko ne de ye ya ka se 3 days baby se de wo sitia no won se mu hwe day 1 day 2 day 3 enti na yaresa no eye nkakra enti ya buso no enie wetre no ya hye ne che na ne ti hu nyina ye krontu hwe eche ni mu hu se plaster efe fam ho ono na edane maame na so no sese ne nsa no twetwen kakra ne nsa na atatai ni nyina Akoma FM ya bo ni dua no ni nyina no maame bi fa me wo fie no fra me fa osmako akra no eye duabo na akra wa afi no wanya afi wanya kobo ni dua maame malnutrition ebeye baako na yade ekeka ho ya moni dua ya nua akra de oye hwe ogofo bibia eye yare afi enie ne nsa no ne nan na hono no uba tv so a ya hye no eyi de katana ho stockings mama ya friend mama me da ne ya hye ni batu se ne nan na twetwe ne nsa no atwetwe Akoma FM so de twehwendro ebi ahwe we ni su ye we na Maako wusu ye no aha na wusu ye no wode wonsa eso ne nan ni mu a na amem akom na ne nan no eho wuro ne nan na ye hyehyehyehyehye se de ekuro so da ne nan wo de afi na be hebi se de na akra ne city e ne nan no ne maame se wo so ni mu se ya na atiatom na ese fomu no enti enye ono na ye ne ba ni bibia ono so ni Akoma FM sapo etwi ne ho na eworo ne ho ena Maako enye ye aduane a ye dibie na akra ibe dibie nso osori apano 1 onom no for da enti aduane no ohun aduane kro so onfama no efiso onu emu no onu emu kra na wo ba na emu no onu emu no oye sen oye dien enti egusu mobile money number na da so mobile money number na da so ya akopem se ne ho beto no ye wi amede dia ka beto awo so enti 0245 301462 0245301462 and 0599 Akoma FM 0599814926 ni na Mary Akosi ade na edanu a eba ye no ansuin osuye fatosuma osuye nana yere an osuye afi no awo foforo enti ohwe ne ba na wo no me nine na akwani tumi keka ne ho na wo hwa afia kora na ne ba no kora so che ne no a ansuin osuye okasa no o man comment na osu every say ohwe ne ba 4 months no be hwe 1 year o ye ba tan a ekua makai mame na mema wo mo hwe akoma mu nsem ase Akoma FM ema ye mama wa abadaye but mema si Sunday obi okro ni bi 5 cities no ase emema 10 cities no ase emema 20 emema na Maako emema ni bi ebi wa abadaye mema ni bi wa abadaye
emema ni bi dwine for mema pa for mema pa enshira na wo monto wo monkwam na me bompa ye ma mo amoma mo bua little kwako si mu se emema ya de emema nyame nshira Akoma FM su ya wo pepa na ni mo ntumi nkasa ni wie ya ye di ya were hu awie no ya afa ne ho to no ayesere no ye nkohwa ye ma me bi nso afa ne wo suo nso afa ne osuo na wo akora na se wo ye nipa na emoja gina wo mu na wotumi didi na wotumi sode na wo akora wo yi a wo ye hwan ye ma me nesu wo ye hwan wo de ne picture to nte yes na ma for TikTok say za na mo kan TikTok ubesu na ma ko hwehwe videos na ye ma me hu ye osu Akoma FM Yesu abro ya kan ya aseda ne sede nkakra Maa Akos ye hwe no ye gusu a ye hwe no to kwaku hospital de mode ba ye no ye gusu a ye hwe no na ye nyiye de wodie ye wo hye pampers a wo bo ni nyina ye gusu a ye hwe le to kwaku enti mu a mo hwe nyina na mo a mo nya me hwe nyina bra be hwe bi na fa wodie bra ye je nkwa ye jinkwa little kwaku unhwe ya mesebra behwe ni bi na wo de ye jinkwa fa wo de bra akra we beye ye pese won nan ne papa no a Akoma FM ye nkwasiafo ye nim ni ye tete ha ye dache wo papa ye wo nkotodwe pa e fa ne beye ho mo ayesa na the one okay me phone number into Maa Akos phone number into 0245 3014 se konfa no che na ne kwa ya na konfa no ye bre na Maa Akos hospital ya na ho kwa 0245 3014 0599 814 Akoma FM 926 mobile money number no enu na ye de hwe little kwaku nyame ya adomo a me fa we ntwato ochina ye de amodi aba no ye de bi hwe no na ye de bi nso koto bank ama no little kwaku hu nto ne mra no na wo bibi da na chi ye se ye ni agoro da bi ye hwe akoda we wo sika no a ode ba no ti ye beko echina ne ye beko ti enne Ishmael beko konfa no che obetwa omamene passport pictures ni ade ni akobie echina no papa ye beko ban etumi ko ni ekobie bia ye pa ye de krata sem nyina be ba abekere mo ye de bi koto na chi Akoma FM yare kopim se ne ho beto no enti ye da so a ye hwe ne yare ye hwe ne ya gradual process treatment there obi obehwa akra wenu se ne hwe no enye dakro da bi enye bosu ne mienu ye toaso sa ye toaso akopem se onyame be ya adom enti fa wo sika bra na bo mpa ye ka ho ko fa no che doctors nurses ye twamo prise nyame on hyira mo so akora ni mu na mo hwe no amaye na no omode ne ba ye se nurses gune ho akora ba ko Akoma FM no o man ko mo mani akono ho a obefrim na me nsha konfa no che nurses and doctors nina na mema mo ahode ne kwatente ne tema na mo mfa hwe yesa na me nsha mo emme ya damasi DJ Clinton ame wonsha wate wonsha mo nyina yankwe na yemfa your first story no emro ye Piwak natural health and afei grow fine herbal tonic onom na aso yasene ye ma me bi wa ha nani baako asay ye ma me bi wa Akoma FM nani baako asay wonya accident yana eyeden tie na asam ne bi me kan ye wosu ma me ensu na fe ne ye bedi nkomo no ye besu bi aboa odi atombo usu sese ya hunu untumi nkasa tobo ye duru ba bi e wosi esu a ye nyina ye besu why ti sese de matie fotie o ye nkwe ba cho me sua adwuma pon mo na ba kunsu sem bepe kioso ye adwuma timi nya kioso na obi kioso
na mtimu pamade Akoma FM na tesi me so aya abrantie mo so de na tesi me so 4 years na me mpene na oda so di mechi nti me benya adoma no me na tena nti me na tena no ma ha me da timti otu ma menya nti asese ono ma me na da no de nda ma ha ko ha bi ya tu no nti onya sika nko ha bi nti ono ma me na da na me se me de minti me no ma me da nti otu betena me so kunsu zongo amene ne timi ana me hwe no bona ko ma ye ni bibia onso no awo mienu ene oba na jai nti obefa me tambia na oba na de e ma ne nkora na ma ne ka ma omo ba no de o ma ba madwumam o ma me de o ma ma ne Akoma FM na mama ni sikaje na faja nkora no kwan ebu ankora na me ba na omo na si fom na omo na omo mpabo aba akwa te na hye omo motuom na omo na ba akwa si fom na ba akwa hye mpabo na mama ni sika je na koto mpabo ni bi ma nkora na fa weja omo kwan ti afi na ekoso ana ma se ka kire nkora nse fi na ko mon kan jam ma me se mon fa mo mane biem na monya bode na ode ma ne ka na oja mo papa ho ko se ahia no papa onye yie still na oda se tinyem no ba na afa no na ebo ana nkakra nti ko so a me ne beta me kokko mpa bo wa ukunu ni adwuma na me die America na makoya akwankyere ade mbe ka kire ko oni kapre na ma be ya akwankyere Akoma FM adwuma ye to nya adwuma ye na o se ye be ware na ye wedding ti ye wedding wie 5 months na midika ewe akura nya 5 months na ye wedding ti ye wedding no 5 months na chisa akura nya 10 months ti me wo ha na me nyam 2 months wo ha na me hu se odi sister bi wona me free akura ba ko paase e ba efie se wona ni be ye adwuma na oba no ono monsa na bia na woni adwuma ni kuna gya na wale woni adwuma nti na bia oye ono monsa nti obema na adwuma ye sister no ba gigi loto no okọ efiri ye ho no so kunsu ko sa Akoma FM 1 cedi ti tambia no akogya no kwan tambia no akogya no kwan ti akire da kro me da ho me so me nyama me yale pa me da ho na maniti na sister no da akonyam anadwo be 12 ti man kasa na msa da nti ade kyen ye no wo mo tete abonten me kogina wo mo nche ti de mi kunu be kan se omo a kunsufuo de asem ye omo ehi pa wo na me kura ameli ateme sokra no me enhame so omo de ha omo sare me be wale na kan ho ana na ade no maye we de na makofa oba panyimu abetena me yere so ifiri oba na no ade wale me kan yere ho omo wale mienu no omo chen wana to ka sa man kasa na msa ko wura de na mde Akoma FM ifiri o sister no obagigi loto na won kobiem na ma no aduane so ni mikunu na to nsa didie sa ti e kacha ma asesa na ade nti na nkwa na oda na wone ababa awane na wo se da bi wona ho a ti o ma me so me de baba akobe wale be ma no da kro mi ni won ba na se be ma no anadwe 12 akoka cha na ma me so mpa me ba na kwa nso no ma me ne wono ne ba ene da ma ase nchen nti ade che mi hu me ba no na me kasa na me kunu ne ba san akra na anadwe no ka kire me ma me so onyine ntoma ma no nti wa na baba ya na se papa boa ya da hwa no be ka che ma Akoma FM vela na wonde wonti me ha aba no man to pam vela ti ade che menyam nti me ko gatoa se be ya akra no be sa ba back me kuna ampene ti sister bi na je akra nti na akra no da nkrofo nchen ana akra no ko fa ampere wanyin se na sa akra no te be ma no so nti ewoma na me kunu ya menene ye wedding so otoka oni be ma no ye wedding bai otoka me nsa ye wedding that day na ye wedding na enwunu dwe na mse bla na sika na wo he wose me de amani pa na wotena pono no ho na me ginidi sima ye wedding sika no ti man ka hwe minim sa ade che obekwa akwaje aba me aka Akoma FM mi kunu pie wa ankra me wo ha no aba sika na me ne mi sister Christiana ya kokan sika na ya kokan ye na yenya 45 million so man ka hwe wa woni be ma ye wedding woni na ankokan woni ni nua ba na kokan ti man ka hwe me kokan se ya obeka se bia me ani brefo nti me ye din sa me hwe de oye ti me wo ha no na damfo bi ba dem no yi sika ni bi ma no na damfo ni pie kwa na okacha me se na damfo ni be kwa aburichi na ka ni sika 20 million ana wa bona bosia de asoso so de beba ti o ma no okacha me se blande abanti o de kotoka to taxi ni ye adwan se me sa ba ma de Akoma FM se bia taxi ye adwan ye mfanto susu ana se ye mfanto banya na ye se wa nka hwe ti o ma bonidin emos ti na ha me na ma me bisa ansa bla taxi no so no ye ses ni 2 weeks na bla na sika na wa wo de ye den
wasi aye no anam de ba akonhoma am se sika na ye I says 2 weeks na de ba akonhoma na akonhoma bo se nko a ti na ase ne buafu na metwa aso ti metwa aso e wo ma na osa ton e na osa de to taxi foforo ene wo ma e no so ye adwuma na still na melia no ye no nete dem ho Maria no ai modan mo ye da single room ye no nedam Akoma FM me ba wo na wo ma na osa ton taxi ba akrokoto private car na private car no so wode ende no de boy life nko ase wo ko ba bia na sister ni team ti na amafo ka kire me side chicken it taxi private car ni side chicken na was what here na me ofie na amafo ka kire me Akos blay de o sister de o ji ukunu wonu so ni mi kunu pie na o ba na obeka kire me ye koye na ukunu pema na me koma wo ti mi de o keka kasa na ma adwe na se bia nya de a obetimi eni mi kura ye bibi nti amafo ka me se hwe wona koma me na me Akoma FM sister bi wo mo Mankraso hotel so mo kokro suro to no Mankraso na mo akwa she hotel ti wo mo ka na me nyin ti a kire wo mo ko first wo mo kokro suro to na no so no ma ba fie afi de wo mo ko bi a 1 12 afi no mo ba fie nti mba gidi na me hwe asetan so a mi kunu ne sister ne metie na na ma hu se bibi wo ma ampa ti me wo ye 2 weeks na mi kura so la yisika e de amaga ne so 2 cities one fama me fa nkoto aduane ni timeji sika no na mse be ma no he na odi sika ma wose ai ade wa ankra wa pie okọ baabi ti ma anka hwe ade chie na eye fiara no asa ma no 5 cities one fama me na me fa 3 cities emre no enti na me so me wo ye na me ni fufuo da ti sister bi wo choba wo ye ntem ho ana me koye na mkoto fufuo 15,000 no twa 15,000 na mta ma ne 1 city na mbedi me bedi ya na chese be ma no 5,000 bedi medium na ka 25,000 de my sister oba ya no de ma no wase ai die ntina no owura dem 5,000 ye 50 pesos die ntina wo yi 50 pesos aka ofa wo 2 cedi o man ka say you 2 cedi me ya na saa wo me ya na saa wo no ai me ya na saa me se bla why na wo obi ayere wo Akoma FM me wo ya me di fufu anopa da me salama me 2 cedi makota TV ke banku 2 cedi no nam chisa dama me no ne papa beba no ache me nam na enema ko 25,000 me ni fufu da no ana wo kasa wo 5,000 50 pesos na wo kasa sa atam ne friend 5,000 ana wo kasa wo no ai wo se wo ya ma antonto ma na me se bla ya yusu adwen me se me no te wo hu madam fo da na wo hu se ma pie da wa wo so la wo pie ko china bontia ma no bo anadwo be donko no mi no ansa no wa ba fie no me kra me nka asa wo se da na wo de bia ya se me sumi ni yonko me so la me hye me koma adwuma ba me hye so se de bia wo se Akoma FM na nya be wu ko fina akoye me ho ade koye me engagement ansa ne be ye wedding na wo se wa antonto ma na me da de ja na akoye me ho ade wo se ai se wo se wa na tonto ma se na mpena no na ekeka nsem kire no miss bisa wo say na woni ne mpena Maria no ye fa say Melia na woni ni wa wadi mu nkomo wujidi minini ni nkomo minini ni nkomo dabre ya wo se wo ka che nkrofo se wo ko woni na be ma no kra ko pema wo gire mu ko ma na ni nkomo eno se wo ba wo se bia ye ko ha no kunu kofa mpena o mo ko no mo sana be ko ko ye na empena na adwane ti ukunu atuka na ba fie agya no ni nkomo e fa wa no problem se wo so what dem ho binti de be ma na no ni di nkomo betimi na atena abonte am na ba na adwodonko na me da dem ansa na o ma ba beda nti be ma na ni di ya wale mu nkomo bi okora ni sika nyina na o kire Melia no ama Melia ni wia fe na ohun de won fa nhye no kosi se Melia no wode ne ko aburichiri ton kas ni nyina no Melia wa mama ne wode Melia no ko aburichiri breban na woni watwa bi agya me kai breban na woni Maria tia bonten a wuko gina ahobie na ye awia asemban na course awia ana woni Melia eti abontinti na madanya no so na ya panti na madanya ne ti medanya na me ko gina wo nche wa abontin na me kunu ne be kasa ai kunsufu de Melia ti ha na ye wo mo ya na me kra wote me so nyame ya mbisa ansa ade ai wo mo se ade me wale Melia kan ho na obi am no wa ye wedding ho na Melia na se ade wo wale me kan wo yire ho a mo wale mienu no mo chen wa na wo gina ho na me gina ho o kan wo nim to o kan sa na ho na me de me bufu na mama o mo hu se bufu na me de bufu sa ko wula de me yale me sa nyam sa ko wula de ti me ko wula de ho na chese
Meliana na nimi kunu edi nkomo katiri musem ye bibia okoba bi ono ana okra na me kunu wankasa me ho na me de be wo yi timinya 4 months am koda nyame ase koda nyame ase bae no na me ba ya asa aba se me kunu nua ba bi ofio wa friends wo mla na wona nna onya so de da bonte basa me sumi ni mo ho hwe me ba no so ameka anchem se ne papa no se mo nwura ya da mu nti se obae no wantima me wura wanka anchem na okache me kunu nua ba na wo sister no so obo me kunu amane se obeje me ba no natena me kunu so wonfa ho obeje no kura wonfa ho fe da kura nda ho na ade chen ya na me kunu ni ne mpana melia na te odi matem aka che ni nua ba nse se wampa me ba na mfifie ho a wompere no to okan sa na makuma anso de koto me kura ba ko anim no ye me kunu panyini eyere ye fra na ayefro no fra me se kope ba bi ma ba na ntana na se na ya bo ahema de abeto manim se wo kunu aka na msi yo mate na omo ka no na melia no ne hukunu na tuwe no mu di watem nti melia no de yentimi nka yekoka me wofa ne yebeko ntimi nka tipe bibi ka kire melia ti wana mde kwato ma ase anim se maame melia ma mpanyina me makwara keto ama wale a watu abetena no melia chen chen bebre wo chen bebre no 34 years 34 Akoma FM like seriously man who move date of birth saying ya wo 85 they are 34 and you na refuge jampa sa tam na medeka there be satam the time I wo ni ade check you satam na go 84 ni wo date of birth no 85 mami 85 bro ndianko hey I know you 36 35 years 35 okay we date no ba 85 me pa cho 1985 29 December 1985 pa cho awade na awade a wo ko ye na mo wanyini ma ba abro amono by force manti o kan kase no obi ati awale bone na ma ba abro amono by force awade bone na mo abro amono by force amono by force because kunsufu anim said ya metie na atete ama fam awale na se kunsufu anyina anim we will be ma 50 37 and 35 37 30 they say so will be ma 55 years ya wuko 60 o to aswe na mani abre na mo animre na ye fa kwa ne de ne nto na me the main point na ma me wuja mo so e won mani abre enti oba ne de kwa akra ne de no ti enu mu na me de kwato ma ase anim se won kan kire oba ne se de wo ye ne mempe obetena me so no manya abotra nyamsum ti agene ne na atena se menim no na menim se kwan se no de mbe fato sistemi kunu di matema won hwe no anye den wan ka bi na tisa melia ne de nimfie de 40 something years nti no won hwe na me kunu di matema wan ka bi na ye ono anko anye de ko mpen na me pon me ho na wo mu fie animu na me pam ade oni ni kunu fie animu na me pam ade mu ni shiba no ndete eja kura o wura ni fie abesu ja kura o ma nsu bi nti ma ya ade se ma je na atena de nto nka sanjira minim sasa ma ase no mu aya ba akọ ana ma ase koka gum e hye abufuo e ma mi kunu na mi ni fie me kwa asole nti na mi kunu nti wo twem se mba no obebo me mesumi nim ti me ba ya na ofrefre ni nua ma no wo fa asefo no mo ka kire me se melia ni mi kunu to odi matem no sa afre wo mu to frɛ mo ko dem no se tambe na melia edi matem ana me kire se wo fa ase asumasi ene asumasi na de koto ayefro anim se wo di matem ni nyina mi kunu nte de me kana se okokra nko bisa ayefro no ewu sa me boa na ase ni nua ba nde asembe to na anim e ma na ka kire me nya ho no wo tie wo mo se enya no kore eno na wo tie eno wato share me so eno papa mani so na ade asa papa mani so eno wo bruwa obo he mani so kwa na obo so me o kamensa o so wa to kamensa mi enu bom se ya so ampasa obebo ni bi nto o kamensa mi enu bom se bi wa ne wa samase agu nto samase oba besia na o si me so ana o de twade nhihye mani hu se ya nti woye no mpata pata ya na ade eche nti mi di na tema ma bi kan melia no obo wa the bros no bo mani so se ya to the bo mani so mi gina ho so so no waye ne nsa ne se waye ne nsa no bros no bo me ana chese wa bla no waye ne nsa ne se waye ne nsa ne se no de bo mani se no de bo mani se ya
ti mama nim nyina ayede ehonhono ti mi di na tama ma bi ka melia no na sada no adajo no melia no okrim ugu fom na wadi twede fom no wadi twede emema moburu mo yirenim she mo ya mo ne mo yonko fo memo ma ye metwe nkoko mo ne wa mo nkoko na mo nyan ma no mo ne wa mo ko no mo ne mo yonko mema enkoko emos wa yeyere wo so wa eya kohia wo yonko mema se de ye ma ne eken ye no krade a ene ye ne mema nkoko ana ne o mpata pataye ti mi di na tama na melia ne ye de ekoi nti ade chinya na mkobo Pentecost sofo amane sesere okui ti mkobo na amane no na sofo no so kobo na amane obe frɛ nipa no na dikan na akasa ansa ti mko frɛ no se wa frɛ no na akasa ansa na obe frɛ yemi no to frɛ no na okoye na ofri hoba anopa no na meba we ni hyemachi 4 months me pra oduru ya na ai ukokama asama kire sofo no hweme de me ya na me nye sofo no hweme to kan sa na mse ai me de minim se asasi su de yankopo asi na mu ni sofo ye nyina ye sofo no ntimi de tu na nim se be ya obeflo akasa chontu se de obe ya na obe ye de me de ndie me mfa ho ntimi bie ma no kan sa na sa be to share me so sa papa mani so na no wafase ye fe no maame ama na be sane we firi machi ende na ya anopa ona be sane we firi machi ano so obomia mani so omufie ya abrosan atwede bi wo nti atwede no na ode me kwatwere ho no obo mani so papa mani so na wafase fo ni tiatiam mema mlo nto mo tiatiam be ma bi ama galani bi galamse ni bi na wo fie o ba no hwe a ani soso bi kunu wo no to twene baabi no kopa ne baabi ginae wo papa mani so ya na sane se de bo mani ma na manim nyina muntu na mehwenu nyina tumuja na ne wafase fo maaya no so mi mo twe me na omde me kwahye omde me mo tumi eno ya bura toso mi enu no bura toso mi enu enti omde me kwahye dem na wo pie kwa abonte na omse me nkoboku nsu hene amane wo nkoboku nsu hene amane na police station wo ya sa no me nkoboku nsu hene amane na wo ya buru ni mi enu nyina wa kwa report ama police mame eburo ni mi enu nyina wa report ama police die ntia ma anye bibia eye kunu buro eye awade mu ntokwa eye awade de ntokwa sim mebua maybe obumia na me ko sa me ko ye case na me kase wo mo bisam na me kase minimi kuna wo mo se awale sam de jai na monko ka ne fie police ne be na kasa na o makasa wo police station be ma buru am woni ma honhunu na wani ya na monko ka ne fie na we awale sam ja na monko ka police station bayi mankraso police station me nya sure se me kunu no be ya sa de no ana wo mu kra de wo mu chiri sa se be ma babu oba ma ne sa police no o mayi o mayi se o nya o na wo bi ya yi no o maka cho se ya wade awale sam na be ma ni na be ma pai wo ko fie nko siesie enti ni nyina ma anya den na me coffee. Hello. Amos. What to say? What to say? Nyame adomo na nse. Nyame adomo ho ya papa. Amos, adan na wo yire. Wo bu wo yire ya ma na ni afra. Na wo be ka we ka wo sa me na wo pe me ta den wa bo ya ma wo je ni eta no. Ehe no, bit ma bo me ya ma na ni afra. Wo yire na ka ye nti me bisa wo nti to je wo say bi abeka chem se nti sa no wa kire me mu. Madam, enta wa don't know I was in love. I was the gumanu masia, madam. About we said the exam ma boka no. Abusu no so wo de makọ. Me wale no. Me wale no. Wan kan ko ansem so so abusu mafi. Me wale ni wie no. Ana abusu na di ni ya sa ma na no ya yi kura ya ko ya yenko bi. Ye ko be tembusu bi o. Wono na e kan tie. Ana me na me totu aboba no. Ani e kan tie ba ya ko tra family o so for no mo. Aka ta de na ba fa do so abusu mafi. Na wan kan tie be ma. Agwa na ya ko ka da sere ba na me wo me ka. Ana me ba di matem. Me ba di matem. Ani ko ka ho je wo ka ma ni dira ne ba chama. Me mani kun ni ya ba bo me de sika ba wo ba ti. Ana me tini tini na ya wa ye ni di. Wo ba iti me to me wa ma no ba na de level. Ani ko na busu afọ no ko ka asem no. Ya ko ka na me tini 200 million. 200 million na chemu 100 million. Ana no wa pa wa ye ni di wo so ya. Wa ta na ba we ka wo de ma ba. E fa ayi. Bibi kesi ni nsa. Etini se ma wa ka na no ko bia ni. Mo pa mu ntumi pa. Na ma tin ko na busu afọ
baabi ɔde ma kɔ nyinaa no ne nyinaa bɛfa wo ka nyankɔ hɔ ɛnɛ me ne mabu na ma na nyɛ saa ne bɛfa bosom na yɛ no saa bɛhyɛ mu ma abɔ no me pa cho na wale ya wo me da ana m papa bosom na abɔ no wo papa bosom na yɛ ni saa me papa bosom na bɔ mani sama ne jin so ko agu ka wo na wo bɔ mani ana m papa bosom na bɔ mani wo bɛ fa me na m papa bosom na bɔ mani na wo bɛ fa me na mani ayɛ saa ɛnɛ me na me bɔ na ni wo bɛ fa me na mani ayɛ saa obi am papa bosom na abɔ mani de sɛ ka wo bɛ fa me na ka wo sɛ ka mani afla ɛyɛ dɛ na wo bɛ fa me na me yɛ kama na me betra me no betra 12 years so 14 years no ana afa na papa bosom bebo ebebo mani papa bosom na be hye wo ma obebo mani ana asa papa bosom na bebo mani ko hye na dwunim papa mo ko hye na dwunim me se wo be fa me ne mani asɛn sɛ papa bosom na bebo mani dia wo sɛ ka be fa me ne mani asɛn eni sɛ me betra wo nkyɛ be 12 years asa 14 years na mani be sɛn teacher no da wo me nyame na me na ne yes una ma ho ayɛ saa picture na da ho no enya me no tena ayɛ picture nko awo wo be fa me de na me tie na ho picture nyina aka ho una ma me yes ana bosom na wo be fa me ne mani asɛn ana wo ye mani ni ye na yes ana wo ye ne mani na asa asɛn sɛ me na ma wo yes wo be so ka na ho ne wo ba da na wale na de wo ntole ho be ma wo tule to ba ka cha ba sɛ juso kurobo me na da wo juso be ma wo to ba wo to na ase ho wo ba be ka cha na me de me kasa wo ye kwase a ende me de ma to ho na teacher no wo ntole ho sɛ me juso de amno na juso wo so da wo juso wo so ko no me sa ba wo juso enti sɛ me juso de wo so juso tie me ma to washo so ate wo so ate so sim ye kurasi ni ba na me kasa wo kwase a be ma wa bo yira me ni asa ma ko doctor na doctor say bro na wo bo ma ni so no na mo fa mun tuni fa ya ko ti afọ no abaya wo won kan ko ba ko me kan no kura na aka no kura wo bo fo mu na mo ma sika bi wo bo fo so we wa ayi attention wa ti ni sika ayi ya fa sai second chance wa ti ni sika wa sika na maje mos wa sika na maje wa ti ni so bi na me ma yo ni sare to mo mu nya ni sika wa sika na maje u sika ben Amos me pa wa Ade Mr. Ade o be fa me na hiya kama no u ja me wa bo ma ni awia mama da yale mpa so na ni ahun se ni na o to sha me so bo Didi safo ko police station ya mo bi aka ta ntire no won kan kure me nka no kure mi ko ye case na u ja bo wani pleple sa ni pa na dem no o be ka ta se me nka no kure Mr. Ade Amos Ade madam na wo ka sembi wo se ne fie bosom na ma na ni fraye menti wona se etichire me mo ka ka tie ne fie bosom ma na ni fraye na o me fra de no nyina no fra fraye madam bo ma ni ewe ba ka se mi Mese na wo ka se ne fie obayi ba ye no kwedu ode bo wo no se wo buro no wo bo no a wo de bro hihye na ni nko a na sum na abo na ma na ni no efraye wo so se ne fie bosom wo betimi a che kwani a ne fie bosom no fra na ni ba ko na anya ni mienu Mr. Denti radio no tie wo phone no Hello Mr. Ade Hello Mr. Amos Ade Madam Hello Mr. Ade entie TV set no tie wo phone no TV ni delay enti tie phone no ne nkomo ntikire me mu enya me bo na ni ene che no kura wan kan kire me no ana madam ko fa we na ba ti so fu na o print aba ya na wo ba ka kire me se tu mi ni na yi oba ne se enti no mi hwede wo ba no me ba cho so ba na wo ware mami ama na nya mfie sen na ma wale na na di bete mfie nwotwe na edi be mfie nwotwe na wo mo se bosum ne ware no nti bosum ne mpese be ma bia beba ne ho ana ada wale no amoro ko waji atu ya kotra fendi go so e be so ama oji tu mu ka tanda de ntina ba ma me ba wale na papa se obua ma ji hwe to obua e mo so obua hi madam obua so e de to no me so obua ada to fo nyina ho obua e ma ni ka se tire tie masem no no ba we wan kan kure ama mo ka se ta de ntina mo fa de so ko so ma se na be me da wale na wo kan entire no
ana mu busa no me see the what I stop the way party here what are the man say ko asole ni nya o fe che ko bo me manasu o tibi ama na dibi for class ma me be fra me ta ye chen hawo eti ye wu ko ye be ta ma so ko jiri for suma o de di na jiri for suma se ya fra na se sawusu ba ma asam no se sawusu ba o ma asam ya fra ne be ka kire wa o be fia na na me ko sam na ma ko ka kire mo se opemba jiri for be na fra o ka kire se me ya me ko me mpa bo no ma nka kire me se bo so mwalo na wo na o tinche uti fie ma mo fra se bo so mwalo me jiri for na anya kwa kire wo na mo ka kire na wa wo kwa so na kwa kire be na abaye I'll be just uncle Tompo. Yàtí ẹ̀bùsù ọ̀fẹ́ yìí náà ṣíà. Ayé mi wọn lọ sí ọ̀tá nàbọ̀ àwárẹ̀ mi wọ̀ fẹ́. Mẹ́mẹ́ pa àwálẹ̀. Kwasi ẹ̀bùrọ̀ náà wọ́n gún mi nù. Kwasi ẹ̀bùrọ̀ ní tí nà mẹ́dẹ́ wọn nam. Mẹ́mẹ́ kájọ sọ 200 million mẹ́nyẹ. Mẹ́nyẹ 200 million abúlé àwọn ẹ̀dín mi dẹ́m. Mi ní sọ sí fìyẹ mi báyà ní wàá tọ̀ pọ̀rọ̀tù. Mi ní wọ́n ẹ̀dín sika náà dé. Mi yọ̀nkú bá kọ́ àbúròkyẹ́ ní kọ́ àgàbí tí mi kye òtù mu. Ana kápẹ́rẹ́ pẹ̀ wọ́n àmà mbì. Náà dé mi yọ̀nkú bá kọ́ àbúròkyẹ́ díẹ̀ ká ẹ̀yẹ kan náà sọ. Ó di bí akọ́jẹ́ pọ̀rọ̀tù. Náà di bí akọ́jẹ́ pọ̀rọ̀tù wọ́n sì fìyà. Wọ́n sì fìyà ní mẹ́màá. Bẹ́sùn 40 million. Ana mi sẹ́ mẹ́nyẹ. Mẹ́ba. Mr. Dare. Mo mi sẹ́ pọ̀. Bisa no one meba. Bisa no one so. Akos, you know we come to one more because to try. Me do ko bechem. Me do ko bechem. Una ade me ko ya na me do ko e. No me do ko. Obi a me yale na wo. Obi a me yale na. Ana me do. O de ma ko. Mo so se me yale ntu ba ko hwe me yale no. E no me do ko e. Obo. Ah me do ko la bechem o minimo. Me bo awon ma me adwo cha e ko bechem mo so no so sa ta me ma yale. Me se woni ma me adwo cha ko e ma ne na do ko bo so no so sa ta me ma yale. Ni anti abru sa me ma yale. Na ma yale na ya ba be shem sam na do ko bo so so na me so sa do ko e. Obi a me yale da wa mi yi no. E yale na me ka cho se yan ko bo so so. E na na me ko e. Be se me na ka ji e. Mr. Dare. Me say na kanti ya madam mu say na kanti ya na kanti ya sawo ma ko wo kanti ya sai kire me mu sai na ko ya bi ya ni ta mo ni kire ya ni ba bia wodi ni ya ni hu bibia no usum ni nkuno ana wo sebo nyina ho mu say no ndi mu say no ndi eno na kande Mr. Dare madam wo obeyi wo de won sa aka no da abrobro ni mama na ni nyina ho ko no pen me na kuna me mo na ni madam amutiri for man mele ama ma fa ko to penti ko sofo ni ma sofo mi sa se kwanda so ye fa so wale ya o so la oboro na se ko krem bi ko sin sankrata ama sofo bi sa se woni na ko ye but wa mo no me mo na ni o ka no pre me o se woni ne ko na o do le ho me se me hwa ma me ya wote hei na me hwe wo mfoni ni ye da hoi pa wo so woni on wo ko ye no me eye ma adwene mu na kakra ya no ye ko ye ya no ye ko ye ni ensa wo bo wanu bai na no ko oni me le atra odi matam sai bela kwada ya bai ma wa me de to ma me anim na wo ma me minnim de wo ma me be kan ye na wo che me bo mi anadwo na me di watam de me le afra ye na ye ko Pentecost sofo no wo be ka se ya no le de ko ye ade chi an ko Pentecost sofo na sofo fra wo no wo ba ya be ka che me sai ai de obe ya na be ye sofo na he no de obe ya na be ye no makogu ani ma sa che sofo o sa nto an hye me so ene wo fa se ma ne ma na sane leli fi mechi Gabi Mr. Dare menya to boase pa man ka de wo aye woni no asem sa akoso ni ti sa wo ka bi na me ni ma wo se wonu ti be kire wada no ya wo ye sa de no ebrebe na wo hwe no wo de ne kwatwere atwede a wo nua ma mo betwe no e ko sha dem no wini ni nya ba kro atama wo ka mi wini nya ba kro me se o ko Pentecost sofo o bu mi anadwo na o ko Pentecost sofo a wo kai so ba ne do ko Pentecost sofo te say de wo kire mu no madam Pentecost wo no na ye ko o ka say de o be ya na abeya no me do bi metra me ntia na me meteti akola no na me akwar ko fam tina ba ma ko fam wo me no pesi asu wo abontere e no ye ko tan ho o bua e mo so ya trofo papa e mo so ya trofo e to unim say na ko a o bo so na asase o baba be bu atende unim say asase wura baba be bu obi atese ni nyuma te na utwa sa nkontompo we vela ho ne ko e wa bo mi anadwo mako bo sofo amane amade che sofo afro no akasa wa ba fia no pasa be to hye so na milia Christiana nya milia gina ho ato hye me so sai de obe ya na abe ya mako gu ani ma sa kire sofo ama na ma sa ne mali free
machi omutu di pama no merihwem omutu di pama no merihwem on ba merihwem so una wa kan sem okunso aka twitwa ntra nipa de betu aba yeni akase ebeba ona omutu di pama ebra wo ye wo yire ho ade no woni ni twempra Amos woni wo yire twempra nsa na mo ba be ware busu mo ba be wa ni sabre no madam utie mi nya so fu mi ni hu matamo mi nya hu matamo anu na ko no be ka tire me that when wo ka se me ba when wo ka se wan ka no kra na ni fie busom enti de make an say tama na mo twempra nsa wo be ware no no be 5 years 6 years no busom no am fla nani madam utie sa eno no ense me bredi tete si ya me no me nya ya mata o keka bi kire me na me ya juma na me ye no to aduma e be fa o le bia na wo na me ni ke na no ma ne kwa man kwa na da won to me tra me so zongo woni fa di chat ni so ni fa ni chat ni bi na me tia o kata so be tia o ka kunsufu bia nim se me no tena ya na wo ne hwe na wo ma ne kwa man kwa nim se na wo ne na da na wo ma me na da kunsu zongo obi anim utu betra me so me na me hwe wo ba be ka cham sa me wo be dia chi ni meli dia no so meli no na munyina mo ne no eda one room ya nya eda one room single room ni nyina wo nka single room kunsu fa nya anim na wo da hene na be ma me da mpa so na meli ara ne me ba abema na me wu na chiwe no ma mo ne da ai efom Amos hello me pacho ye di komo fa bu phone kate no madam me pacho tie me bisa media media se na me bisa no me chese ebra mo twempra ni nyina no bosum na hu se wa baje na yere wuti da me ka tilo papa buade me muntu di packet kan betia na mo na me busam mo be bisa hwan no mu be bisa no me no wale ya no me e wode ye be bisa ka kum ya gine kwakwa num enti de pese ye tie bi wo wa kase wanum no because na die se mo ka titi amoso mo kwa wade na ebuo no enti no unti mo de kasa no kasa wa chire makatra no wode waduma me ne na di nkomo makatra no enti de me bisa no se mo twempra ansa samu wo ikra sa wo bayan ho ade meboa ai ena me chesa bosum na mete wo warning sometime ni na kwapem say wo bayan ho ade no utie wo ba ade oboniki asisi da bi ansa na me be fa no mumu sa say anya me ka say me say ediana se no opomade ya meje ya ma meje etiasin sunsun ni ediana so ana be bo tia so ma na omi tia ni mumu sa no kiaso papa be na ball ho wo bi sound was the bug on the kiaso na bo me kiaso ye madjuma dada anya papa senya papa want amu anya adwuma na bo me kiaso ye madjuma me pa so kiaso ye papa nya papa want amu anya adwuma me tra mu ya adwuma yenka kiaso papa na kiaso bone eno aso wa yi ano wo bo kiaso no me pa so bo kiaso no na de o ka no anya bosum we fie bosum ware me pa so bosum ware me bosum ware wo fie no nkyira sa bosum ware enti na ayi Amos na ayi sofu na wakai no was bosum no aya die Maa Akos madam hello me ti o pa Amos madam she asemo mi kai me so be mu be so dem sitie asem na yeko kai no because elders I will come and you need to say me papa bosum ware nti so na be man ko na bosum na ho so I'm about to call the car say I just you told guy eko yi ni 3 flats here you need to pass on into one call and the man because the stadia me ti na me da bia me won chere me I was stadia no ko so no and me chokura it me wale no we yes no kra no we ge yi ai ama aso body ka say ta bu so no me ta ba wo we ge bisa no so me boa mo musa no yo na me bebisa no na yimi we ya no na mimisa no busum woni fie wo tete wo ha wo hunu we nyina die nti na we nya no utie sata ni nyina no so ya le ni ma ye nti na mi no eti ala ni ye na ye na no anu mu ni mo be tamu so ma kire me anu no awo ba no so di atu sa da tie ade yare na na ha no na ni start say e ya kokko
want to catch them to be born koto obayo koto ani so na honhom Obana na catch wo sister wo catch wo kunu se wo koto oboa meni oboa wobi ya wo bo be ma na mane no no na asem ba wodi ka o me say oboa wo mo na mane se o ba dadi mini wo meni Akoma Amos madam okay na ya beba o sa bosom no because minim bosom won krofo bebre fie me bosom wo mi fie me papa before oba daje nyame ade akọ SDA no na osom bosom ye fe bibi brakune madam me pa cho bosom anware me bosom anware ye nua no mu nyina nti ne wo kan no menti ase kwapem da ben na hunu sa bosom wo mu fie kwapem da ben na hunu sa busua no mu no wonu nkuto na ayi bosom wa no enti wese oja na wade unje wo say ma me pa cho mu ya no mama mu tie no TV no so na mo ntwe na agent so me ni ne din komo phone so Amos me pa cho me tie wa no yie wo mi ne mi dia na mi ni mo eti ya ni ba no no kwa de ma mi hu se ya ko Pentecost elders no one na kete ni se one na kete Pentecost elders ni se me ba cho me tie wo mo amu ko chiri wa chire won munyai mo amu ko chiri wa chire won munyai no no aka na asem mama toto mama ne hyere num Amos me tie o one na kete Pentecost elders ni se o papa de ni mani na ashe ebu ni awu ni na so ba wale a no yi tire flasie ana mo busa ni se ana ti no wo bo ba ma na ma ne no ti da ati ana so ada ti no mo ba ma na ma ne bosom wo mu fie bosom wo ye fie mu ko Pentecost sofu bia ni mu ko ka chen sa gise wo yi wuti fie pa no me pa cho de tie ne se me yale ni makọ doctor ama doctor proof say ya bọ mami so na affect atimami na homa no tim be kan no ana wo ko ba bi be ka kire me say wakọ ba bi ne say wo nua ma e wale wo hu mu no mo se ma be gye mu kunu enti wo mo na be hye mu bro na wo buru mi nyina wo mo na be hye mu ma bro me enti wo mo na ama wa buru mi ame nkọ no mo aye mani no saa wa se ma be kan enti mu de ko si ma busu apanyini anim ama busu anyina atwa hye ma de tu nua ma na anim so wo mo kan kire wo mo kwa ba ifo camp wo mo kan kire wo mo say wa walenti se nya wo mu kunu no obiom na o kan sa ti o kan se wo ma na fe de wa sa na o ma koya baako na o ma mbe ka kire me se wo ma ko ba bi be ka se o mo na eye me o mo wale no o di si abusu na ni wa sa na o ma koya baako a na de wo no o mo na ahwibom enti mi hwe wiye ti o ma me be kan sa kire me nu na chi na mi nim se wo ne sofu bi edi yi wo enkran ti sofu na ba wa man church sofu bi sofu na ba ama wa ko pe ba bi ama sofu ne te me wo ha na afem fo so se ya le ni no sofu ne se me mra me koya asema wona sofone to metewa to asema sofone be kan se maame obisa me obusum wo me fie wo so ye mo so le walo no winim sabusum wo me fie dada na papa ye dinsini winim a me bi kwa me no tena o kan aha enti no sofone bisa am na me se a busum wo me fie ana sofone bisa am se me papa wu no wanka se wo wu a mi medi ade ana me se wanka se medi ade wanka se medi ade okay mami be says the all kan yakoso se wunua maamo wa mo wade huhu mo Amos enkomodie bi so sa akoso ba bi madam wadania se no mami nchire mu wono madam ani se yale ni ba ye no ana me call ayo me hello Amos adi na mi tie wu no me tie pa wadani ni ntibami nchire wu mu me tie me wa bre wo da ko bi na be ka tell me say ya ti anu mu wale mi wo sunsun wo mu wale mi wo sunsun e to mu na ya ti sa na mi sa wa ka sa bia ani e nyina le be dai ya be fa ti eti mi ko so fo ba ko mi ko so fo no Akoma FM me pa cho mu amu ko chie knock outside no mu free ho no wani ni nkomo no won ka ne no kra bi a wo ka yesra mo Amos to aso eti so fu ma ha no o man kan so o ba ya cancel anu nya ko ya ko so fu ni bompa ya ma ho di be chie wu mu ma na ma yire wo eti le be bia ni mi nchare o obia ni mi nchare wudi aka entie wo hu wo TV no so Amos entie wo na ba me yankomodie na ayeden
eti de me kan say wo wan ka cho mo say wo nua ma mo ware wo hohu mo na abefo camp ne ho ne ma ne ma wọ́n ní dẹ́gbẹ́ta sáà mi sílẹ̀ mi. sẹ́dí ẹ̀yin. ọdún kẹ́kẹ́ tí mi nù ojú ọdún kẹ́kẹ́ tí mi sẹ́ ọdún kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹtí ni mi ní àmà àlùmọ́ wà lẹ́nu oṣooṣù mu ètí ni mo ní ẹ̀yẹ sá. na wúni àmà wọn yẹ lesbians wọn mú wàrí wúwú àná wọn mú wàrí wọ yẹrẹ wọ hóhùn mu. wọ́n mú wàrí mi ní àmà àlùmọ́ wà lẹ́nu oṣooṣù mu ètí ọ̀ká sáà mi sílẹ̀ mi nù ẹ̀rọ mi kẹ́kẹ́ mi sẹ́ ẹ̀yẹ kọ́ ń bí aṣọ sọ́kùkọ́ náà ó kọ̀ yẹn ni yẹ bẹ́ kọ́ ètí sister kawanu tu na menya madwuma enti sa mepa mo ada ba ma no wonu kura bi a wo mpɛ so obɛka enti bibia na me nye ho wanya kwai ka wa asɛm abɛma no kana asɛm o te bia meka no e must be tie o enti madam de wo ka se bi ya ma me bia no e so fu bi ko me ni so fu bi ko bo mpae Akoma 87.9 FMT4 ma yentwa ye homra na ye ne Emerson kasa we ye ne nkoma twetwa mi ko ye nya nuru ba bia aka Maria de no ene ne yakeka ho ani bo no ye ba ho waburu no ana wamro no because ene ye ne abre na se eye bro de a ene na bibi ho because busum e frani a wo frani mienu o frani ba ko ati for ye twa mo ba ye ne no e kasa wo offline na fe ya kire no se de besi adi nkomo no afa ye twa ye ho abasese a hye ne so ema me se first story no 3p garlic misha masan ya tumu adro no ene NSDJ Clinton kwaku papa little kwaku papa si o 3p garlic misha braje 3p happy home abusia ko se 3p Nikita Pizarro wa mo se 3p Nikki Pizza fan club Nikki Pizza fan club or say 3p or 3p sister het say 3p ma vek ne kuru Mr. Boson pem 3p menua ba ko so adutwumwa Amsterdam Grace Amsterdam sports him up was a 3p sister Diana Frempong was a 3p Avrenda so Rachel ma me say 3p wo mu nyina num 3p onua enya sam keto na wo menya hodes hanu ene wo mo ye adwuma wo bi ma so enya sam keto menua be ma Francis Waja ye was a 3p enu ti wo so num bi abrochirefo agekọ wo mo jiko na te Ghana ho na de pe fa ho eye 3p garlic mesha ewo ne garlic ewo ene garlic eye natural ene ye de aya badwa so kodi kotobi na no no mu a obeka yade asa e de a kire me ukodane ba Mr. ba kole na keba apedank ni Angelo so sabeka bi fepi work e 0248928824 0248928824 and 0201000021 na wama wonsa akadupai bi grow fine about tonic mojadro papa no nti yaji award wo ho a wonu mu a woda wutumi da wodidi ye kama oba wo fiti kromu bibia ye kama na nkofa yade fibroid mesye wo so wo bedidi ye grow fine about tonic amasa jatu madro no ma wonsa ka bi enane nane srade no a adeda ewo emojani mu nyina sade na adeda wontini mu no ema mojeri ntimi de frisa ne ye kodi padua ni mu na wakoma no aboye na abokama enu ti de wohia eye growfine herbal tonic growfine mojadro koko ene ye de Mr. Bakole na keba smart herbal Fred Menseba apedan keba pure leaf chemical ne eba shop mu enye na fe 0244 596532 0244 596532 roka clinical limited ye ne de enupa bega so ebo roka dia na obi anim sampa wo mo aduro de no challenger oni size oni tepenso na pakum capsules ne de eboa ema mmesi so pa jenike 442 so wakoso kumanum na ehonko ya oba no anom ven capsules prostate yade jonso twemu yade wo bi anom sanso na metfagin capsules ne de eboa ma mogade afrisane ni paduamu acute pain wo de ye metfagin wo da na dwo untumi na metfagin arthritis mesro metfagin mo amu ye adwumaden agodefo ma ne mema eye medfagin obia num bi akokora mrewa wo mu num bi a wo mpom ya dinti anopa wo behunu wonum no mo kodwoge no wabie wano ho te se because wo no ababa wa abrante wuntumi komunika kakra bi na wo teso nenso kokora ne mrewa na ekomunika yi medfagin edi wo makagina mu enu nti ko rock clinical limited ye wo kuma sela babo station ya Nisco School House edition mo freyen e was 0248885040 0248885040 yes ye twa ye ho aba ye ba emos beka no kore
abosom frani eka wono mbe fra woni because wonna wabeji wo mo girl busmaji me girl na nke fra wo de enye wo ba wo mo do no wo mu fra na ni ye twe ho aba di ene mame ene Akos so ko bo nsem so e fese obo no to fa wa hana ye wi asem kra na ya to sempa ma na wa yi ano enti mame ebe so bo asem ni de o fese akoma mu nsem fo ye ma ntia ri owura yi ba obo no to fa na ya to sempa ma amina be my bautel me pesa me si amiyaro ene to na amiyaro be fa na amiyaro enti si o so wa ni bi mu a o sun me o hwe ma ni to me bi a o sun me okay abeni weyo adarama osese oni ntemati area oni amoto hwena na honto no wo wi so awasu ni pemo bia pema ne eni china skati tele se to on fansa no ya ni wasi le bacho ko ni kasaka meni o bia peni we dey keep guys asem ka mama ene ko baba we yesen ka kiss na mo mura e ka wa ma se message se to ko tell on into me nta ko ri disika mo mi ko mo kama na se abosu se na so ma ko na na fa su bi mura e ba sa na e da su bi baba me nya kwa no makasa ya to ko e to ma fa ba ne mi pa no se to ma hwe ma ko ri disika ko so a ma ni tu ko hwe ma no honto no se mi no fu o ba so fu o the picture also after picture bani na me picture oji mesre mo twe di sika ba ko afre ni nka na busu na me ni busu na nkasa anya ko bi be fa so be hwa ababa ni abia so abia ne da so bi aba ne bi me police amwa mesre why yes me da was I'm glad I said onu bo enu akula ya bani nti na di discover any saying na bosom busu na na watch open na watu mwenye mjibema na open botu mwenye mjibema ola bana saying mama ni pafi metano 56 ibajo na watch na say na watch 5 and abe that could be open baby nti sibia na watch na watch no ati papi mjibema na botu mwenye 56 bosu mwenye ensu akwade when you be any where 56 papa ensu abẹ́rẹ́ ní sẹ́ mi jìnnà sí jìnnà ọ̀pọ̀ wà lè máa mi ọ̀sẹ̀ máa mi kìtà wà lè lù ní ìdí ẹni kan wùsì ẹ̀ náà ọ̀hẹ́ wù nyìnà sàkàlàkàsà bà mẹ́sẹ̀ tàbí ní ibi tumi a ọmọ ní $100 dẹ́bi a kòsó mi àná sinatwi mìínú àná sísẹ́ yà òní mi ẹ̀yìn náà tó sá ètò wọn tumi. náà ọtí mi ọmọ jẹ 53. náà ọtí mi ọmọ jẹ 50 ètò kòsó mi 100 mẹ́ta. náà afẹ́ ọkọ̀ ẹ̀wọ̀ ẹ̀yìn nífa ní kò sùkúl. Mama me afọ na mama kasa me nya abotre mama be kasa si so se bosume ande Ghana ti 2 weeks bia no bla be ko have mama na di 50 na mo ba so ntare aka no ho ana me bia me say mama de sasa ba o na de because mama me be tumi ba be diska ene pa no na de na me on the press of to watch ni nyama nyama enti me hwa ma di sika no akọ that's it was Akos why that's now 100 cities no once in me ba cho me ni scam to me nye djuma ti me di ni bo shumi anaze na oju me nye djuma de be train satan o dem sa wo shumi enti buki was it 2 weeks na me be che me ni pa ba bi ta se na oju mi ni ma me o ba bro no be tira to ama no okasi bi ke ba ko fa nse naba because na oju mi no 50 Ghana what o ba o be tira to ho no dia ma no dia brawo me pese ni to ko ba nti na oju mi no 50 Ghana be je me hwe ni dia ma wo so kwa me hwe mo ba me tira ma wo so no mi se 100 Ghana no aju nsem na ja so bi aba ye ya mo a nene wa ka na no so de ka wa che wo se ya ni pa no ko ya ni ya se so hwe ni ya ni e ma ni to na wo so ni ho na se ma se sikate te ana pa fe kana ana o ka se o timi enya na pe na le bra fe ye tiom se no do ma na kan sa ncho ka se
on the workshop for the maintenance assume and sana. Oh, what can I say? Or the Mama Cassasa. I say, yes, it's so called doctor. That's what you now, what David, yes, I'm sure. Miss Rowe, say, wouldn't be our rule, sir. Wouldn't you not train our boy? But yes, that's what that was so I am not training our it won't to me a certain time, but he has said, at the same year, I what that was so. Or no one will buy into Cecilia, we are. Iti anomere and the casa say yes no it is a one kind of ground, so be no which one among one what is one another? Yes, it is a say at the Sradina, yes, there were sorry, say yes, no, I'm a one no say and this song, yeah, Fred, Bema Emos, na Yanino. Atwaso was watching maybe more. Akos Seasoning Powder, Ellen Spice, and Trading Ventures, one of and a diaba, and into what would you order? No, Emma Jasuma me, we are chop bar, one when we are no kitchen, Momadia Sobenya, Ayuko beef seasoning powder, Ayuko jollof seasoning powder, Ayuko steel seasoning powder, not just a wood ya no wadrian no obi bedia obedi pm, obi medimidra, ebema uja, Ayuko seasoning powder, Ukoja, any supermarket mua and yena, for 0244160750, 0244160750, na yama ubinto, Emos. Madam. Okay, my young say main topic no oba no eni no. Me say. Madam. Madam. Ya pese ye nya specialist e ma no. Bro anabosom. Untie enya bro na mo gen no. Ensebo diga na ti no. Me di ka fa no no. Me fa no na kasa na ni nyin me say gbon. Ya ni ya ni ye ma obi ahu ne kwa face ya gen no. Etini ma me ba ku okunsuha ana mo tini mo mutika no mo mpane nko baabi wo mo de ko baabi no mo meka mo asem bi ankyere me etita baabi mo no ana mo so baabi mo ba ma meka bi ankyere me ni nyina baabi ada ko awara ma me ne ka sa me se bra ase ebe ko to bi etini me sra na me se ebe ko to bi ko me ni nyina baabi ada ko ana me ne ko obusum bi ho ana me ko ye ko to me tire me ni ana mo kumba ko ana mpe na ku ede aba ha ma me to to no me nyina ama mo le ho ade ede awo ho te mi no ba de tena me de am no ana ni ni aba ma ko fa obi yire de ba me de to me ne pie de mo no ba na e tira oba ite ni aba ma no won obi yire wo me de am no ba ya se wa wale ana uni aba ma ni yeta me ke no ba de ti yete e tita e wo mo na obi aba ma me ya le ye o ya le no ko bu sun bi wo en ten fra ten wako na kasale kasa ni se ade ti wako fu obi yire na kola nyeta o pa o tete ni ba ni se ya to pa me ma to ni mejai ena ya me yire dabi emos yenyi ni nua ba ma na asem ni film we no aya wo no we yire ndie ne ye kan ti emfa nko na te ban cha to na ti a wo ti e ti ba bia o ti ko bu su musu ya no ani da e be ti so ma ke ka tire o so e ti akwa wo ya ne oba ni nya ne ko ta bu su no ato ti ni bia ntimi ama me de bu fepra ya dey abai etu owo ye na mpa bo mu ka na me hwe ne ma ne ya dey eya kama asa na me ko ya ne ho ade me ya ne ho ade bi bo so me da pepe ama me ya ne ho ade ti me ya ne ho ade no abebe me no na chai me bi akofom tata me da mu no che na me ti bi ase
one of the solia, one the comparable. It's better that's all comparable. I'm not a minister. As about my Thomas and or buy it, yes, you feel power, and idiot. No, I can't tell me. Never one never see me the other one day. It's never my neighbor could do. Let's tell my data about the equal I told you. About a never possible. One got any natural your base or very young one here, and that's our boss baby. Ever have get young country. No, I mean, you buy it, and I'm a bomb money. Okay, we need to remain power. I'm not a bit of a piano. No more to tackle. That's what I can say. Well, what for your soul idea? The mouth 3 million, quite also I can say. And no matter what to Toyano. And so, the answer is 3 million Saturday. At the bread. Sabra, no, any nefra. No, apa, na ya neba. Akateba. So, none any man ko. And you 2-1 among. And no man who can out our second chance, you know 2-5. And I know that call. So to do it, Jama, then I know that 5 million money, and the other 3 million a day. I got to attend a million, 2 million to tell the other day. It's your father for the thing, and I am telling the other day. And I'm heard about it. I can tell you, and don't call after me. Your father knew, and I thought I didn't know who's one, you didn't know what you are. Your father was in your throat. I'm a cancer doctor, and say, Doctor, I'm in this cow, as you tell me I know what to do. That doctor, I day. Actually, na je no kwa na ekosoro ene se ne ta de ti edu kwadi ti edu kwadi no oba na be ka tell me say doctor say obi di adia bo ti ko and I'm say na ye wa ye o pa ni kunu no ni aba na me dia na ne kuya wa de bo ti ko na ama na ba ta na aba ka tell me say na ho di abe de e ko wi asia wo say ai doctor ba ta ka tell say obi power ni sunti no ene me na me ma power ni sunti na ko fa aba. Okay, Akos, the Bema yi kan na ye no kre, wo ma wuska ko ha me pe no kre, wo ma ubi ko ha abra, wani no yare no e ba. Mai, or what for na wo kan. Enye mobodi. Me kire say Bema no say, wo ma wuska ko ha, no ma obi akọ ha, wo ukọ konfa no che, ukọ me mpa ba me ko no. Nyo na ma misika ko mpa ba. No se ba ko bi o ka se wo ma wuska, wo se da bodi bi ko twa loto. Wo yi ano wa. Me pa cho ne de ne mani na ba. Mani ne bae no ana o ma me se wo be fa me na me nti senti e ne fele se mabusuafo be ba na mani aye se na so la won fi mi enti je 5 million na o sa na jo me su ya ma ne ye ware ho enti me yare da na won fi mi se sa da na jo me su ya ma ne ye ware ho ade che na akobo o ma ne se woni sika ana o ma me so ko tra balia bosu mi mienu sika na onya o de ye de o da pemma enti se de me o be fa me na me tie na se mani aye se mabusua be hu e be ne fele na o ma 5 million se o de o ba obo se afa me kosofu bi wo atakurum e ho satam no mani ahunu sei to ba na ati sika nim 2 million say wadanfo bi awu to abes so da no ama sika bebre to di 2 million ko twa stamba e bia na ato na di twa na anto ana 3 million no ni yade no start say ba mani yale na ba ni ma wusika ko hospital ba camps prayer mani yale no e ba ye no apart from 5 million no yi mu 3 million de ko atako ba ne me ko so for no enkrofo ada woro ma no ma misika enti be ma ni ma wusika bia bi misika wode ma me ye de wode me ko so for konfo no obechema no wo ka so ko tototu aboba no misika wode me ko e ma me de ko ne mani na ho no ana o ma 2 million so de ko second chance ana ye twere aduro ma me o man kran so no so to ma me misika e ba me yale enum no na je say yade ni start ye no se bosumu o se bro wo anyi wo mu kakra wa no ansa oboa me wona kakra na ade ye hwe se bosum wade wo bi na wo kwa wade wo di pakro no te se de na aka se woni e man koyie woni wadwuma sai ene ho ne ma no woni wo mu de wo mani brasua wo so o eti se kanifra enka wo mom no mbe fra woni nya bai madam oye madam me too woni nyina no me no ni suma temo ni suma ti wo mu na wo mo ba ye mu suma temo no madam atendi ye ni adansi a ye chabi ya adansi e so ko wo kana tanto trin ka ba ye no o ba yo ma me yi ko yi ni ti ama o ka ne papa ma ne papa ba ye ama o ka che ni say o de ka den let you di tite siri e ko ya de no de afa ni no na ni trin na ye dai ato no na nya mi na se mi chia test ka no o di sa di test siri ma so be ana ma re bi ye bi ka be sa be boa na me nto aso no kre me pa cho mani ni nya na mani na ho no ana so fo no ba no se bosu mo mi fie enti wo se
o mami yi miti na ya me awo so o mami yi no de aduro fa so mame se me yale obi so yi miti de aduro fa so de se me yi na me yi ye no de aduro fa so still na anko hospital ya na me guso kwa ama sese mani na ahono na atwetwe okay wo fi ho baby amotie no abusua na wo free mu no ema wo ho wo ma wale musum ni fra obi ani fra dabi eta won ko a me nko a wo se me na me do akọ bosom so bosom chi abosom so pa ye no medically wo so adwuma ni abosom so chi ene wo abosom na wa chi ni so no ene e bia nke ebe ye me bone a de kwahye me fie bo hu se bosom me fie wo chi ni bosom so pa wo beka meba yaka emos etimi fu ba bia ba Maria no a ko fa ne ba ye no na oye wo mpena Maria madam Maria na sem na abaya we bia betumu no wa bre nyame na wonhwe ye na ko betu ho me no ano no madam tie wonu akwemu ho no woni abaya ne na tikwemu ho ansa no betu akwemu ho no abaya na dwuma no na ni se me ko ho no mo sister ba ko a enam no so a ni hu sa me yiri we sei no na ta sister na wo kana tanu su bia gro ho eti sister na duru ba bia na me person me hu say Maria no ya won pra because oba na say o ma se ba da no wanya me mpra muda one room single room madam wa man say mu na say wo ka say wo so ma no a ba ka to phone ko jo pitie no be gwa me dem eti be say wa say na Maria da muda mu ho bia na man say ma wo be da wo papa na me no wo kasa no me nkasa hash enti sisu tuto na ye de ko bi bisa say Maria no da wo dem obi me papa ka me misa wo but wo pa ka ye na wo se wo yi wo ano ana me yi ano acho so ma me bone to fat se de be ka bone to fat me tete aka me chama be tete ta ko ya me pra ka me ma na me tra da mu wo ye no obi a wo da onu be titi wo da no ma aba be hew kika me chata ya ofa so de ba da mu a ana so ma me nken enti no onye wo bibia wonye bibia eya adwuma na me to da no de me adwuma ne ko so polai ana da letter ma ka ne ba ha straight ba ji adwuma no ana me se maame say da letter ma ka na ba ye dey abe fa control no ba no abe ne ni abe ka me hu kwa ya me dey na me na ko eti ngofo kwantu na ba na me so fu bi di nkomo ana so fu ne so e betimi aboa no eti anu jira na ga ne wa ha mu ntino ane na ma ga ne be tra ha ma obi tu kwai tiga ne nya me mpra na ekwenye wo tu ye no nye wo ka na wo ton ya wo de ne ko ye bi to na me ka de me ya me ton na me to me to ka de to pro na women conditionment me bua ma ye de obi kwa bro che de no wanya ma wo yere anko why wonu kwa ka me ye bia ma no bi ka ka me ye bia ma no bi ka so me bua ma me kwa ye connection ma kwa bro chire na da fu bi na wase we ni sika wa da yanti mimi we sika mi ntu wana mo timi ana mi tu wana mo me ka premi na sister na se obi si wasem o se dai wo ye adwuma o ayi o se kwa me mpra na ba ya wa ka se wase wa ya na papa denti wala ba boa me ama ma konti ule ni sikanti sami anu we sika me kwa kuma se kwa ba nyina o ma mi sika da me kwa passport ne ayi ni o ma mi sika da nya mi sika na me ko e ana ga me so boa mi bi me boa wa ko na kura wo ye adwuma o se ama mi misa na sem wo se wo be fa me no bo so mo wale mi nti oni ama ye basa e mo so be fa wa adwuma be na na wo ye ka kire me wo bi anti bi na ye de na me do to na me tete mi da na wo do afu na wo ska me ba empa ba ko pe na na sudam tibia and talking him say na na sudam na empa ba ko pe na wales na wo siesie wo dem akonya kwa na bi wo dem emos akonya kwa emos yinyame aye na jaboni aye na emos me na otra ma anya obone da me boni am ye ne se me be fa abaya ma siodwuma pon no ma ko fa be ma wo sika no abi adwuma ma me na me be fa wa hia wa na no ma me da na me toma wudi afe wo ma da ka chem sana wo de na de na wo empon kwa na su dem na wo ane wales na wo de na no ma me da awo be jira da yini boni aye na oni ma ya basa sa so wo waka ni kunso ma mateda me be fa de na no kunso fo nya nim be fa de na wo te o mu baba ya wo de ya baba na wo sa ye ba so wo betimi ndam kunsu ne ya ka ma ya bro chire kwa no uhunim usika ni mu bi isika wo de bia madam mari ya bro ti kwa no mi sika wo mu ya passport o me ya ma no passport na me ya ma no so fu no de ni kwa no wo komu ya madam mo ba
memo bi de mako so no ho so na de ko ye nti wudi ane passport akoye ma no wa ma da wa ne da single room efi ana aboso mesai madam we oba ye no na oba yi ni ma oba we ntimi nya hwe to hu ne ko abe ye oya eti ge yi na ye ni bibia ma no Dabi na me pese bi hu se oni mu da single room bo sumi ya 9 fees oba no afiri we bi ti dam wo enu da na de ne dan tie na ga ne ko da me ma me dem wo firi wo ko da me se saba ko da me se sanu otia no a bi so oba se me boa me le ko la o ma me dem da ben me le dan da no ko da o ma me dem won kan no kura ba ko tan na ma no me le ko da man kan che so o ma no ko kan abontis o bu bisa o ma me se die ntina me no aye we de no sole a woni me le na me le na ya da dem o ma ne akasa ai wo wa ko mo sha me le na so me le ko firi number wo wa ko mo sha me le na so na kire o ma ni se na me le ko firi ba wo na uti aka ansa na o ma me edi ma mo sa ba ne na cha mo kan chem se me le adwuma be no ya o ne ba ko homa Mudia eya mutu akwa abosu so mu wani ade wo betumi akase ni pese ma ya wanfa wo ho aka no da kwabi so akwa abrochire meti be mfa be ho kan wa be no madam punipa oboa wa madam punipa wa da ko le ba ho e be bisa so ati se wona na mpra na twempla eya no kre ama la no kwa na wo be kan mate ya ba le de wanchiri o se amanfo se meni melia twempla o ba be bisa me se wa ba ya bosu me di na chinti wa ja no na ni ya frati wa ja no bo me ni na be ja me chese abosu mu a edi na chie hello sister wa no den yi de na se e bebo wuti ya kra so wani mienu no wa mo na efra no because wa no den dodo what is this abusumu a wani ntini waja no anase na ni e friend ya madam eni madwunu da se me no oba wale wo yale na mi jani da o wadwunu akama be na me na madam we ka die we na ba ya no me cheka ma bo nyina na wo be ne ba wo de ba wale ni anu sa akwati mi di matem ne ko ka wo be nya san papa bi an kan kire me ara na no sa tem we hu ntino akwari di matem pam ntuma ti ma me ko to sa ba ne ba ne so e ma ne kru nkofo ma bo me de se kai e wo me ti nyina ma kiri nyina e be e wo ha se sia e ti alu nyina na ti akra me ma ti na wo bi di matem na ma me ne se di na ti die ni ti me wale sa wale na me no di be ti e ti nya ya no kura madam awari no agu betala le ni ti be jan awari no agu Madam. Yes. Hello. Awari na go. Meba. Awari dia. Egu ami afaka ho asemo. Ama say 200 million no so mo jeme no. Be 200 million kura. Adanu ye no di nkomo na so atua 7500. Na bi 7,000 na me tua. Se bi chache mo say me nya adwuma. Eti bi nya bia na me di aba. Eti me di 3,000 sa akoso. Am na koya 100. Eti oba munyina na mo tia se ne ka se be mo 20,000 na what you say? Man, Madam. Hello. Maybe I'll meet you, Cassa. Your question, I don't look at you, say, or by the same city to Valena, as Antiama Mereno. And I said, Sumuno. Sumuno, we could drop 5,000. I don't know, Solini or Bani Quajana. When we quite done about it, so about 700 million. I don't look at that 700 million. I don't know about it, so about 700 million. It is a full of million of Bush Penina. One hour and what did the Biano to Davy? They might wear the Libida. 700 million, it's 7 million. I will get Kakano. And Yajuma, 18 million castle, and 200 million. I don't know if you are 40 so pretty on your trans to me. The Nabush are 40 on your trans in your car. I don't just communicate to you with this can be quite look at the Nautian. With this 7,000 a day. Echo. It's a million. I don't know what I said. What are the number of now? What can happen with him? Now, say, what from? Madam Batel. Say, what were for from? Oh, Machine Plan, I mean, what is so about the opener? We are the one young one. And Brother, Madam Michibi. Oh, okay. Madam, I mean, to assemble. Hello. Who must have you say? Son, what is it? You will be some question where you know. Akos, Mansuda young cancer, some Suda, some over them, man. What I mean, that's what I need to succeed in the world. And I'm in the future. And I catch him there. Don't call home by one answer. Well, you are not moving to the maker. Maybe so. Maybe that's
me say obisa okasa asam na kire me no ukọ ho mpa ba na asa ukọ ofa he ukọ ho mpa ba na asa wo bo ho mpa e madam me kire mo oba no utie na no kasa na no odin pa na tie hwe me hoda mo betu ni pa ma na ba no ye betu ni pa ma ba but ye baba no ye baba betwe ba because ye yawo ye ase ya nkasa case we case ya madam wo ba no wo ye ju so krobo wo ba no ye ju so krobo me wale no onyu so da na ti atem we tie me wale no onyu so da na tamwa ya le ni ba ye ni mu na so for ni ba yo kasim say wo pe mi ko dran nte ya nde wa ma na ntibi ana o se ya bo su na ya msa no wo be gu na ni ma se ya kire wo de sa ni gracia no ele kete so de eti wo ka ya no na ni mu ade kro ampa e da me ne ta ho no mo mami nu ya de say me panti ni na fo ana me play no wo ya ho ana me na dai wo ti baby ama ko duro no ade tie no yi na stress ni kete eno mani na no ti ye ana ma mi hu say after that for them come I had to come here to paper a child had maybe who no 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 see okay me baby son but what you suffer na ma ya ka say bosum na ma wa anwen so da madam we ono bosum onye ni tie bosum o what ya ba what na say bosum na ese enu gwasi ko wa ya wasi wo de mo ba no ko de mamu num ye no ma me akosi sanse sofu bi se wo ba jo so ne ho ni acha me ni no wa yo so be pa cha da bi me nya be this year what anyon so waso anyon so madam mi to nya me chame de na anyon so na me ka me to ka ya information fiate akosi e no kure me pa cha nya no kure because one satama me pa cha enya no kure crazy ya no ka say se me me jonso de ene na me num ye no because so ko nom saba wo jonso me re fi asam me pa cha no so me ba me hubia ba hubia enti anu no oba bo hubia me ko ha na mabo ansam na wo ka nyina so bo hubia ya adura adwada ye nyina ye be so nyame ya aduru adwada no pa ye nyina ye hia wo askwa Akoma FM hello enti Ismail eni ne komo ye be ko na meba me nua ba fefe me din ko anti me me se dem abo me se ye be wu na ye di sala na ensemu ya ba be frafra me se be ne dai ni na so anka ai na mama ko nyame hira mo bo adwuma ensem ne ya ne bia no woden Zahara Herbal Mixture ene the G capsules ewie me kanfo na me dia mawo eya bibidro ye di nkoma ye dey ya ye tie nsem akese yi na chese wo hwe esasa wo hu ba bi dodo wadi akote enesa le holiday yi ai na mu yade no wanya bi a mesere wada Zahara Herbal Mixture ene the G capsules na wa pebi na wanonom mo amanya akwanya mo hwe TV no enu no na mama so na ye mienu baako nkonya baako ya de mesha no ene nom capsules no eye namu yade aduro wo ba wutie me wanya nkekan ye ensuo bi fifiri wo ba bi eba enkaboni edi akire ye achese ma ho nya nika be ma nso ensate agu be ma ho prekese eye namu yade ene wanya ye syphilis gonorrhea no so no eba ne sa ensuo fite bi fifiri wo be ma no eba wutie me na wo ye be ma na wo sansunsanso na mesere wara Zahara Herbal Mixture pebi na no nom ene ye wukuada obo drug store bia ye dre ubenya bia to oto mixture na no ato capsules no ubeye mienu na mixture no cap bi sisu bie so a na bobu cap no me ensa na de anom eye capsules no eye nam yade ani nyina se betu ama ho ato adro we ya no hye wo bia wo ye eye ba pemfo enum bia won frɛ yen na ye ne ni nkomo ansa na obenum adro ya wanom na mamo ye wo ba wonyem na wo nsabu osisi so eba na anu na nsa na twa mesre wada Zahara Herbal Mixture ne G capsules pebi na no nom na entumi emoa wo emane meme nyina
etumi enum bi wo ba wanya infections na wo no mabomoden ese be ma wo ne tie no be ma no maduro no bi se be ya yade na wo anya no wo ntimi mfa nsa no enam yade ade ya wo ho ne se wo bi nya na wo ne die hyemu pe wo ye wo ba wo ye be ma wo de be sa wo yade a esai enu nti no be ma wo no mo no abomoden na oba no ka ho no wa ma na no num bi wo ye oba nso na wo no num bi a na be ma no so wa ma na no num bi na etumi aboa wo ye numbers na ye de djuma no 0246 0246 348 334 0246 348 and 0248 569 335 0248 569 335 hey Zahara about Mesha and any G castle and no de to so me no ye hindi about Mesha edro we no TD malaria dro tata she ya enei woni a wato a wanum bie no adanse a wonom de ba no pikwa edro we wo bi a wanya malaria fever che wonum adru ekọ namba wonum adru ekọ namba me kamfo adru na me de ama o me sra ye hindi ya ba mesha mo otu bia ensa ahotobi na nom woni busua mo ni nyina mo betimi anonom bi na aboa mo obi a o sugar level wo soro wakoye test am ye sesisiri ya de wanya bi nonom hindi ya ba mesha fire wo da dura obe no nom onu abofuduro ko aduro wo betimi an obe nom enchira abofuduro etimi sra woda pane so kora hindi no obetimi an nom na timi aboa ene epokora no ntotogum eti yade no se dokoro wo sa na nya duro baako ena wasa wo de sa ebibiduro we die metimi no watonchia se yesi kire yade anonom bi e fama me typhoid fever jaundice ena fey blood pressure munyina no hindi aba no na mo fama me ebeboa mo papa Zahara man capsules eno ye mema dro da edro we die ano oden wo ye be ma na wutie me a on se me ma so se de mama ko nyeje ho no na che se wono a woni ma dwuma dro we eye Zahara man be ma bia mpe bi no wono no eye mema dro na me cancer ma ke wo de wa be ka se mema dro no awurade nyankopon edro imrache be me imrache ho no e wo so be ma no epeja ni mu no kwasam na wo mu kwasam eye de se sagumu ni bia emema ni bi wo mo se sagumu ansori anyina so anajo anache no ano odin Zahara man capsules emebema ni mutene ema wani mutene ene sama kese anyama na me kan mama ko ne kan aha enti no ai mama ko kire mu mame ema wani mutene straight anya de ache ni bia bema wo sha jeans ya ye hu no hwe odi ya Zahara man capsules bema de o sha jeans let kire wa wo se ye face wa me show bia o flap ani mu na me exactly na obi wo ho hunu so ye oba wo se de wo se Zahara man pebina no nom wonam ho anebubo ni mu se ye dro we ya wonya bi na no nom aya de se ebetumi aboa wo ye numbers no 0246 348 0246 348 and 0248 569 335 0248 569 obi oba ye bia ye beje ne so e bia na ye mo wo yade so wo ne frɛ yen ti ye de ye numbers na to dwa no o frɛ ye ya no wo bedi nkomo hwɛ TV no so Facebook YouTube edaso afa ba bia ye dro yi ubenya bia to Ghana ya na no so munya binto na so mo frɛ yen a short me pa short Madina uko we bi ho Okaishi ebi wo ho circle ebi gu ho ebi gu ho me kana meja hene ti uko no ba bi ba ko kasa asa na twen ya me pa choko ba bi foforo benya bi eti na me de numbers na to dwa uko akọ ba bi wa nya bi frɛ wo 0246 348 334 bi kura na wo ho ebi wo ho so na wonim ai mama engofo na atwekwa abrochire no Zakia mo twe na so obi send message o se ma ko mo betimi di bia bra mesmeti abrochire fo Zahara man capsules ni bia ba mesha ene Zahara e ba mesha ni chi capsules entina Ghana man nsenya wo edura mi akasa mama doctor abra me box mama ko na me grofo ye no mo ubi say ku obeka chose Maa Akos de eduro de wo de same meyo na me maji bi egu na me no mama ko ye adwuma mama enti no no bi ni titiro oba ofichi kro ko ye Zahara mesha ni chi capsules onua
wonu bia wankasa ba bedi wo be chemade me mese amakonya me hira ya me hira won so na eto tumpu wa eto kase aduraba papa momra eto kase what if okay eto kase aduraba we die enye mpane we enye born ye behu agum na wan hwa da ko de ya yesam kotu beti tom to na apai we die enye bia we eye bibi tese hahama ena yede wo de ya ye ne se koto de massage to no so de massage no wo penu kurukuruwa wo penu ra ayi atente wo penu sei se de o si penu bia na de massage to no eye bibidro eye ba heba center ukunu patokase ba heba center wa kunguram ena ako ose nu fotene ese se wo fa na upenu fo abobore mo ko gina sia no maye wo no fo bebobo point on the no fo na no fie me gina ho se free wa asom na no eno bi so pe bia no se fie eno ya na ko so ana so be ku probo no fotene enti ya hwehwe mo ena what did be aye edro massage to one so so that gave be boss the group to good into we young up an enya hwe fa hama no wo de edro no the massage so no we bucket no actually said you be see atena so it said you see pe wo to no edro ha wo pa wo be eno ya afebo enya de wo so to so aye ni bi wa anya ya badwo no eno ba na de abanya sa ba ni nyina na de aba na ade ba ko no nyame asa ye de akere no eye woto no akese nkurukuru no stretch marks wo ho anaye what intimesro bomodi aneko achemfo ba atonso agogo ago hospital no nchen ehwo na wo no side effects me kra beka chenso fa de me am ka se media agrada me gibi tuwa enu nti wo so jodi o se wo no opeto oh hey mama ne fa ndo enye no de to ato ye atuwo de nanka obi enye so wa da ye ka ne senche se cancer ne no pebo yade no wajai o ya expert yade ni nyina enu ti fresh 0244 083 me pa cho etuwo ne bie ni ene yade atuwo on say etuwo we no eye very beautiful etuwo we ye fufuo ntuwa mienu se de esi aboran etuwo ye da wono upebi mesra wada atefo na no it's so fraction 4 by 0272 500 012 0272 500 012 na yesesie Pastor Julius mama mu akwaba no so another so kansankase bada Roma Dr. Bada Roma evangelist akwaba yenu aba na yira kosi esikapa ne grandfather at the hospital until what's ho antumi ama nti yema no speedy recovery Daniel Ben Trading Center Daniel ba meshaba malaria typhoid fever jaundice honam ya honam reda ni to na ba mesha wonu ma 20 minutes ni moja ya no woni so bro oba wo fiti krom nye wodi no dani natural capsules be ma osisi woju ho enye ama paso ayenwuno enye hibiem dani e ba ointment fasra na ho ebedwo pa dani prostate o mema na mo prostate no wonu bi crashes bon ho ban ya wunya prostate first okọ Ashtam room Daniel Bene Dani Farmer Hwenimu Fred Mensaba Samenko Apidan Kai Adom Chemical Center say Ubenya Daniel Ben Papa Ibi friend 0273 392 0273 392 NS Herbal Industry Shaneso Emame NSTO NS Herbal Industry the NS ointment aba waba stretch marks away pimples bemo yina bodwe sense abego nantem wa propro chicken pulse wonamoni sansa meso ekro eyam wutrinwi enemfu ye wapampamu enapa widie no aye kuruchire sakotra honam wonya NS ointment kokko stratuntum samenyi twinya doa efri akra yaru no foforo so di kwesi akokora woje na ewu abre woje na ewu obi asra NS ointment ne bi awake natural capsules Pastor Julius wedro no ma say amema kase se de word ya say nyame adu na adu biatu osi ba bi obi anya na mo no bra enti be bia yebo chenku biara a ntomo ho e ho de yakwakoche awake natural capsules officer enu na obi abenya ne de uba word na wo she o here na wa bre no kwa
honam tutuo ne adning na wonya nom ya awe na kono wa somdwe nyame shira wo enu nti onya oba bema eya wake natural capsules enkrayo cash drugland kenso keba repair vent tenatable baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice kofodia monko gapson delight drug right and a bino pharmacy enkoko fonko usko be hillside and a bb pharmacy and kasua fonko tribe of judah kuma say daniel ba mesi ba kolena keba have may pharmacy and a chris k freyera ns your nro waso mienu abey e was 0245 079915 0245079915 and now 0276 537701 number one sir and TCL Electronics yes super world class television air conditioners washing machines ya ne boada from a becha na twa nyina mahoden ka ne apia bra ye ho na ye ma obi adum ne ebutuo for 0546258047 0546258047 kafefe for talala talala enu ti low sperm count be ma de tia de se nyina be ma no etwekom ensu bi fru be ma na no ba wo de boss wa 1 minute 2 minute na be ma pe anampo wonnam nsem ye kwankran wo drodwo so be ma san oba enka wakoso yakuma enum mesra woni feelings ya na ukọ fichira ensempi ufiti kro no enkoyie enka wo ho ensuo wo ho wo de ye kafefe capsules takwa bento esaba na sabe ma no Daniel ba kwale na ke ba Apidank Angelos smart unto benya bi ousko bi enye na me pacho Frey Harriet was 0207 183 819 0207 183 819 quick credit to see we here ene wo Ghana card na chese yen show kama ma obosia na efa kwa ye adwuma Ghana card pe Fabra quick credit Freyen was 0302 200390 0302 200390 and 0596 920833 0596 920833 quick credit ebema obosia na wa wenim se otwe ba pa dade amase ajatum watwe eno ano no otwe eno mo dia bom aha no dia bom pa na ya akro no otwe afiwe ya dia award yenye ja ye ho be ma oba wusisi na ye wo ya ana obema oba enem ensan ya de wo de pua syphilis gonorrhea how wo ko fichira oba enko yo ebetumi asiwa wo betumi abre fibroid eno ntimani hia onen motwe ba pada ne beko stroke ulcer koko ene ha wo pressure edu beko wom wunya otwe ba pada wate wo be ma wo pe 47 inches obuya matali no pese ebi wo a lumba bone nwombi o se ebinum pentententempa ebinum pentietia posi pa ebinum per ho no bebe nyina aka ho enti obe ma no pese ye beba ye be die we o hwe ba onia ebi ya se bi wate but me no wo futu na me ma de the best result ma ko ade ni so enye esua enye yempenkunuma dabi yempenkunuma me pa chaw me siraw ye pa dia tele e bomo ana ye divine wo beba se o ya mo se ade ni musu ade ni ne so esua ndia na busa question de mo nka ba wo se baba that divine wo beba center ye wo ma prabusu kuru wa junction ya ne ade aba 0551228281 0551228281 dai would about hospital mesraw wo sisi ya de no drobani wo ye adwuma be ma wo ye adwuma de abafie oba wo ye adwuma support be men sisi na mo achie sisi na mo ye boysheke mesra wada de wo hia ye Daiwood 360 capsules no bi bedi nwa dance ya wotutu Daiwood mesra Daiwood ointment fetwitwu wapo no wapo so fa bi twia na emwa Daiwood 360 capsules Daiwood ointment Daiwood eba Mr. Sashini na druno malaria onumwato numbi 0244886437 0244886437 obiam your message be or say you have taken our social welfare problems Debbie minwe you have taken our social welfare problems and are working them out. We can't pay you. Only the true God will. Good afternoon. Why you social welfare? The message no. No what I say ya so woman you menimo boa womo dodo. Na omo any shop will be a timi ntua yeka age se nyankrompa wo. Akoma wakano enye ni nyina na ba ho enti yenso de omo beba wo ma so eden pa no yenso ye push ni ma wo mo a na mo so mo de mra na yire wo firi akọ mo ko ka cha wo yonko a obesuro onipa kwa so besu
me kwa Akoma no me omidu omo so rough no omode me ma social welfare for me kwa de omode aye me miame ofoforo no esro wosro de nyansa wa wo ma yesa message we se won so wa hunu ya adwuma no wan ka se wa ma je adwuma ye na emom wa hunu se ye boa mo nyame nshira wo so ye mu obi a mo so ye mu Pastor Julius ma yenko we say tinye bia na tinye bia na won say adwuma ye ye boa ye nsom wo nsom so ta say because kanye Akoma FM ne baaye de dwumadi etese baaya ka nipa mama nkomungu amane kebi bia sha wo ho akonfo enti ya ene de omo nyintum kire se eye na aboa won so na me sha amen ma me che tiefo nyina jodi fashion patas me chia na opele so santas me chia na ma Lydia on so bantan so me chia na ma ade ba ko pa me hu ye ya bebrem ha na se ho se woni nipa san na ne bobra na wo ye papa se denara de o hia na se ntokwa beba muntem se ntokwa ba out of 100% no emu 20% pe na timi kan no kore se waboa me despite how abaye ntem no enso boade waboa me ntina na ababa ye a okoto bula mu ane nan oye amputated na me bona baso no if say upon the next nyina odni kun ba ha no o say timi kan besi so say me kasa omoa me a na me boa these are people our mama me tesa na makoma to me yem upon manso ye atwe watwe sika me so watwe sika no papa ma ye wo de ta enkase me no nya asemu ta fe de papa na kwa ma ye fi ho say ni to bebrete ababa won se ba wo kan nyina no Moses nyama Moses ade ho Amos ade onyama de yenyi na semu ntumu de but mama eyi so paso asema baba yeke enukuru ni wo ba bia ono so di sie entu ma se papa ifa wa hwa wo da wa mo wo da wa nya se okanya akra de be si se connection obisa se na onim connection ada no onye ma na yere e wo se busa no wote wo no se ma nyama bi se me ye bia ma na o ye se obisa no se ene ko si se ntina mso se insana mse ne kusi wa tirisu wa pampas Akoma FM ene kusi wa tirisu wa pampas moni aye ni ba boni ba amama nya na mama mitime dwene sai me ye connection mama da tukwa kwa boche nko mo ngese ko nko enko mo ngese boni mo se fa ko mo no nko ni wotimi mama me se etoda ho se obinya adwuma de me kase me adwuma ye enye ni panyina na etoda kwa ne ye apia mo bi betimi abo but na koma pani nya me hira mo keke na kura wo amo anu kwa debi am kam se aso de mama ya tide bia yi ye wo obi wo mama aso de mo wote wo pa so dua bose ne ma obinya pena ka so fo anu afuna ka posi fa be fa wo but obi so ama aso de no mama o wo fie aso na dwene yi ene man kwa sorry sanko film ye mi ye be na mi be shira de otifie na o wa Akoma pa no e che ne o ha no enti de mumu ndem obi be nya wa Akoma pa ne bu wontima to si botom anyi sika amfa ama kwa mama sa adwe mpa ne Akoma pa no nti ona be shira ne pa no ada fom e bigi musu agre de mawo e bigi wu agre de mawo no bi etina adwe papa ne shira de mama ka sare po yi be yi ni mu ya wo ye nyini pa ya wate so wunni ma ya nse mi din ya nka se Amos aya de na mu ono sign se fidu ko na motena ya ewu wa bo pen so ta se ye titum e bia wa yo saka saka pe but ayi so paso a mfi ka motena no owo bribi a wa ye e dia bo wa nka wo kase ka me pese ko mama ko mo ba ko pen so pose oh ene no ko ye ba ko ba ne tena wo ye sei ma me mama timbo bi so enta asechane se be mana mo da wo ye buni ayi nipa ye twa Amos se omra na ye wi asem no na masere de mpesa metamu wi asem nyina ntie ne se mama enya mre se obi edo so obi di na dwene pa empo edwa mama ye wo ha ye adwuma sesie ye wo amanfo ho obi kura do akwa duro so bia bia wuni obi abodua so bia wuni aso ye nkrofo bi so ho a ade ba chi bi na close e wa di hira no mama sari bale bia wuni no aso sama Akoma papa no nko anti e bia na free bibia obi ye so ta se nti pa mo ne nti mama ye hu sa de no na ntumi emoaye
Nyame Esha Pastor Julius Alaska Star Enterprise original wallpapers papa pefie me se we installer and now work with drum so ko wallpaper mo bi nka cha se hade na ye na ne boofo Alaska Star Enterprise original wallpapers na me kan fo dia mo fie koto pepe de tia na tie empa enu ti Commerce and Noche Plaza Alaska ye be Prudential Plaza dum freyen e was 055 4114878 055 4114878 say your wallpaper and quadia Alaska Star Enterprise and yenimono top choco the top choco chocolate spread and waba Mr. Otopa no na wo dia fema no breakfast Mr. Nyasam ketua the papa top choco chocolate spread no Mr. Maunsa enka bi top choco 3-in-1 chocolate drink no milk and sugar wo mu dada enu ti de wo hia eni suohie Ghana cocoa papa and ye dia ye frafra wa bi enem wo ko supermarket ne provisions to be mo benya bi for 0243 na ema wonsa enkabe ye chocolate and pat Mr. wo pese wo sidan wo sidan companies amusisis estate no his fit for mo mo dan so ma wo bi why dan plan nya fe na so se de besi aboso no wo na wo sidan ye fe eso emoso no anama a beautify dan no his fit for baba beboso ebo no ebe kofom wo dan so nwunu a ensutobre ma his fit for metuatu antokro ne ma ye wo oduam kumase for 0249791065 0249791065 Royal Jopak Natural Clinic odepua ahimfie odepua fie bebia yesa odepua paade ye Royal Jopak Natural Clinic onu na wadro odepua free wa enum nka diabetes fever ntehyewa eduabo honhumwa wade nsam ntentan wato wo ba Royal Jopak Natural Clinic awonaga jena adwesumu wa kumase ya wonsa ebeka yen niama wonro 0246 0246189021 na fe ye ko Dr. Foku e ba clinic e kwonu na make cho say what on 17 hunwa wade adwaman ma opese ojai na so wote went syphilis gonorrhea chlamydia enam san ya de hepatitis B ni C awafo awo na mo pe eye stroke hypertension pressure kosoro ebibidro na Dr. Foku e ba clinic doctor na pom de adwuma for de say ya de wose enu aduaban fa han ne say ya de eno an ye hu adwuma no wo de bra pechi number 1 Dr. Foku back and make you mutual. For doctor was 0242 155 935 0242 155 935. Agriagogo. Marco, ewie kakra me kan se. Enipa mienu na ekobobra. We hia wodofo na mumienu mo kobobra no. Mo atwempna ansa na mo kwa aware ni. Enti wo hu se omfem pade na we hia no no. Enti mfem pade no enwoma bi tata ekire enwoma bi wom enti wuko mu no wo hu se obey oyebosom yere oyebosom girlfriend enti bosom girlfriend na bosom yere yi na memwa na emwen na me ye ni hwe ya enye yiye me ko baby na kofa no me hu obey soso no na bibia ye kama aye dia me pani bia na me faaye iti samre mabehia bosom wo mu a e de ade nesesa meye mesra mu o afia me ba mu o me hu nse bosom afa me yiri yafa de meye bia enkoyie iti se be kokofa asem abre me ne de mpacho mu nso mu nyem bosom ba mu nso mu njema no ma na se wochena me de wani pa ochena me de wachi pa ade chia me de wonfe pa ade chia me de wobi si pa nyame anya domo a se wo emos nyame anya adoma wo samre nke se wo twirim asem we da we anya asem ketua because oba na wo gina wadi mu no wo ka fa ne to ho fa oba ne to ho matiefo nyina fa ne to ho matiefo nyina ehunu na ahwefo nyina ehunu enti oba na wo ko fa no na wo ni gina ho mesira wo anani baako abo nani baako eni ho nani baako asai ko na yesi yanka wo ko ye na yesi yanka wo fa cha wo ba na wo ni gina na wo so ne nsa no fefefe egina ho na mo ko no mesira wo oba no a wote hei oniye ono na da ho yi edie ne kan oba no eho ne yina ma ko me pese wo kire mu ho no edie ne kan oba no bosom na ba be se wo mu ana ma wo bo wo ba no o se bosom ana bosom no si ni koto bosom ni be si ni koto wonam ana ma na ni fraaye na ni e sha ase se ye kokko ana sha ase se e ya no na me pa cho for better for worse no e ya wan na me fa
se mo ni nipa mienu ko se yare kra ne ya besi ni kota uhu no na wonte saa enti saa yare na ba beto no no when ne se esa na ko ende suba na beto sa obi ba sa bo aye wo suba no enti yare de bi na toma ya ba wale ya ba ware na se yare ko ba kwa suba na beto sa ukuru mo ana ya ba ware se kanche o tia kwa se si akwa ma busa na sema ma fa otom ba ma okase ba ma busa na wasa ana ye dai na otu fuma ba no okase that time 8 years no 8 years wa ko shia bo so no be mate no we si akoma pomo no ma bi ya wo wa anya ma be no so we be mo say to buy no ma be say to buy no be ma te no so we ti akoma pomo wa ya na we ya say dabi ha I just now and I'm not going to do it. Or fight on open my life. No, because no asemo mi kan me pa kire se wo yire kura no BBC mu na wo jonso yi a onye junso kura bo o no de no se so kan ha ni ma wa na so be ka sa so ha ya die bi na sie enti edrum mire se mo tena na mo bobra na yawdie bi ba na nyoma bi firi ho kwa mesira mo obi awondo wo nyema bi a enye wo ho wo ba na kata so wo edrum die den a emma nyina ade me pesa meka no enye se ba ko dwane agya ba ko because abrabo na mo bo no mo hia mo humiye nu na obi ado obi enti bibi betumi asi abrabo nim ama oba ba ye mmere be mo ba ye mmere that time no ba ko hu se ba ko ho ma ba ko na ye nyina ne yentena se na mo me koduru se ya ba ma so oba mu ade wanya sika ntia ekodu say oba so say hey ba ma anya sika ntia enye minya ni nya no enye minya ni say enye min ko say me so say tena sa de ne dia adwene bone beba obi atirim obi aware a adwene bone beba obi atirim ti ya hwe ho yiye hwe wo ye me da say na mako ma mi fanye emos say obaba emos ko say obaba sika nyina wo wachi nti ya betwe wo kefo so asebomode ana bra no for to kwan enei mo obi nyu sika ni wo kuma say me na high tension for 0278902965 0278902965 kefo so number no evangelist mami aminchia nkramofo anura wo mudi wo mu party enamfo nkramofo nyina wo ma mameduane ni bi lasa utie lasa lasa well answer the big platform da oka nyina mutie mona mudie na mama me no I think I associate myself with you ntina mo say ja me ka na si akwam ona mo nyinam ko fa me ka mre mo de me ka mo mako de me ka kire awarefo a etie enadwumadie yi sante kasa ka bibi se odosa na to adapa ebi ni na ekoso aware ne yadu sa stage we no a obia nu a wokai first day they see eni gia ye de chance ye kone ye ba ye be ware no kura no se de ni esisire ye si koba edu sa stage we na fun kwa na nipa tu oyiri tuma ni kunu ekuru tuma na yere Akoma efe ba be betimi aka che ni ba bemne wada tore bo okura mpa nso kwa wo sori dwane ba de du sa bre oba betimi aka che ni kuru se wo ye bema odo sa chese ensamo ensese ye kan ene ye kan mesre se sa bre ni du awarefo ntemo a munya abotre afebo se beduru ba bi no na mo amogumu wani mo sia enya de kunso ho betu o we na ma fele we una na okuru se na ojo we so se enya mo se beduru ba bi oba no so be ka cheri kuru ni se wo bura etan na wo tan de mo on so na bo ni to da mkura kwasia o yere se tan na wo tabod wo je on sa odo sa na to ada pa twa no ye be sere mo mama no nya edu sa stage we no a
mama no nya du de esikura no a manu nya du so be pie se be matimi ka se wo yere jonso wo jonso wie ya so na wo de atuam so awuno ende wo hu se no wo jonso wo jonso kete su wie na bia ara wa wo sori ani enche university wo wi abasa fire enti jonso kro be ya fire so edu sa stage na ye be sere adapa twa no ya ye ntu ye bo ye kaka se sankola wo muntemu o ma wo anambo o ma wo pa so awuno na kola inam school na ni school for kola o ba so ma me jonso so sa we na so e be ban kola ro so entina ye be ware a ayefo no menyi ni se be ma no otie so for kasa odi kaka en se aware anya sadeke to a ye de adwinmu hare e de wura mu. That is the first sentence ye di kaka kire mu ti se mu me no mo adwinmu ha e se sa mu ware motum hofo so se baby amadu e che se mu ye no mo adwinmu ha na ndu tam amode ware e na ma ware akono sori a enyi se boni wie nyina na wo e na ebe enti ya besre be ma no ma wadwinmu nya du kakra emos ma wadwinmu nya du se wu mu eguei mo sa ko fa foforo ye besre so oba no so da na bia ono de na nya jonso wo da no ne ne ho a ye besre asamba emfa ni na tem aha na yare so da wo di siri nipa udi agoro bi be yew okay so wo de yare siri nipa udi agoro be yew tu wo ko ware no wo se Akoma FM ena watena ho na me makofo bi ade di bakro ni nua no ma metake me no awo ade sa betake wo asemu de so da okay wako shimbo so mere wo ya hwe mfira wa ni se da ya obenya ni ade akoba no bio no oba ni mo ko ndiro so baba no enti ebe sere so be kire mo so se ansa na baba no yemra na adansi fo o nyina no oni ye beba ye ready ye ba na nyame ya adoma be kire mu ye na wiase entie de be sere ware fo mu ntomobo na ware ne kwa wa ya so fu na unse so fu na bom shi house wa boss of me na be unse wala ya so chinchiri dudu o wo mu chini so fu we se ya be sere mu ya be sere mu tira mo so fu na se na mu nya chinchiri be anyame wo me da se atiefo ye hwe ho aba ye ba ye be to so odi na saadie ni ho eye kwem na abeto wo nti se wo didi a oma obinni eno na yesre no adesre de ele to nanim nti pato wa de ma wakoma mrafo ma yei na yenye dwuma no se de yesi ye no na yete ha no ye ni madwuma no na ni so ni se de tie bia nti mesra Mr. Sorry ba me na fo wa be ne katabra mesra wo mi go nya ko ko ata wo ne count enipa de obi mu yo ba be hwe obi china obey na bibi nto ne kwen e ya asem na abeto ne kwen enti emfo no ho ahimo ane na ho kasa ho emfa de hye wakoma na enyi wani o de me ba chini enti mesra ho a se de wo ye manno na efe mesra o ye ne sa kakanga kamaye why mesra o enyi ne ma why akra yiti o de o hwa akra ye ni mu a haimani kaka why mesra wa iti adabia ebe passe yesra o ko hospital na eno me mu ayete na awodi ko mu no yesra mani kaka dabi I don't sorry. It's a part of me, but you know, I'm not my you.
mo fu ne ntuma mo no so kakra ko ni mo de so ayi sa anu na yini aya ka cha Kasa the Bible say yema ye na etini pa uhun se ede eti mesro nya abotre bebe ye duro ne de ye ka asem obisi asem so eja asare metiri mu ye de nsa o de lato wo ba ye ko kan sem bebre wo kan sem nye ye tie wo ma me so de beto so ye tie bema o so wo memu eso wo mu de so ne mu yi enti de bia me ka se ye ya ne ma ye ho senye sa enwome bi wona abra wonase na wo ka Bible say bra wonase na bra ma ne ndo wo be ni kaka amama to ko mama akoso nya botire wa ko ma ke ko we bra no se wo bra wa to ko se wo ti we yare aye mu ye nye bibia kakaka woni ne tina na mo do mo na woni ne da na wo ko ba na wo kra ye ba wo ba ko me kan tro ya re ni bitu ja me won na ka tro wo time now wa ko ma e ko fo no wo se wa ko ma yo ya ba ti de bia wa ko me ti ko so de bia the first speaker to try and comport and control himself. Pastor Julius, you know, will be so shy that Papa or the mapa. 18 will be or baby or bonnie, you now supported or not just an answer. Madam, please, this man is a big liar. He doesn't tell a single truth. Or be so a message our day abandon. I mean, a bema mamma. Yeah, no problem to say. Apumboko. Joe, every year if I get Akoma. Yo, with a Ubibiasi, that you funasi, and every say, Yasan, Asia, Ebio, see, she said, yeah, you said, yeah, you Nimono and Quasam say, Apumudinara, Enti, and I assign a baby. Now, where the do too far, could be time here by center, a year, see a year, a ho, and a dread friend of time here by Mr. And I fake and Jane here by capsules. Nimi Nunina, a body Duma, Cassianus Dumas on Con. Ewa ya dada sitinemu ema yansu ehutimi toyen ewa ya bra bum sabe se wo hona se yawe bi ha wo yawe bi tete se yawe ni ehunemu yawe nko ade ana mesere se wuntwa wani emfa nhwe babia na emom no obekwa kope ye time eba center ya dura ye friend time eba Mr. ni bi na wonso watimi anomanam se eni papi ya ubenya ewa time eba Mr. mu no edo so ye papa pa nje sabre no onwa dofo sabre ya sha ase ya kase ya no ene wo bra wonso betimenya wa yaresa eno brown so betimi ade ho ade afri yarwa nsem eno ntudu ani kiremu o drugstore pharmacy yeba shop Lances chemical shop bibi etu aduro bibi etu ndo nyina ton a wonsa betimi aka adura ye friend time eba misha no na wonso atimi anonom bi oni adofo bia na pese ofeyen wa bre kasai anampusa abrebi apese ofeyen yawe bi tete odihye bi yawe bi ha yawe bi edi unya na so pese ofeyen etimi boawo ma utimi enya edupa ya obetimi anom ana se bia wanu madroni bi na penchiremu bia se misebi bibia apese ohu fa time eba center so ye bia no ofe na ma ye de batudwa ya wonsa betimi akan papa ye na ma no 0244 417 669 0244 417 669 ofe time eba center for ye beje ofe so nchemna se misa bia nso yetimi ade ama onwadofo ano kwasem se de bia se de ayehia ye ka no enenso da ya san ya hia bi oni nyina no yare a enya nipa ehawo yare a entimi mfi odasani asetrem na kwakoye ade se anokwasem se yene no na ekọ yene no nso na eba anokwasem se sa oda kura mpo na obesore no ode yare na eda sore na nso de bia na meka se nipa uwa akwanya bia se ubetimi aye bibi ade aboa ho ubetimi aye bibi ade asoport ho ede afa eye wapomuden enho na ni nyina ne se ubenya adupa ubetimi anom ya ebetimi adu akagiremu na abo ho ban na atimi asiesie wo wabra yare bi beto ahye wo so oni adofo de bia meka se yare eba wo so na se yare bi o ben yare bi ho a eya wonfa wani hu anase bi wa wo hu nanso woni ba ho so no na wakwa kotomu awie eno ntide bia na meka se woni ban bo a ne sedia
wasi udan anase ofie bi a wotim na enso no afa pono bi ensia no bibia timi bo wafie ho emane yi se wo ye nipa na wasase suna se wo no madura ebetimi abo ho ban ebetimi asiesie wo na wo twen se yare bi emra wo so ansa onuadofo na se wo ya ye mistake enam se anhwe ya abra yare ba wo so no wantimi enya no ankasa no wantimi nya nan po anyina so amfa nkoto aduro na enso na dai no meka cho se unya adura ye frɛ no time herbal mixture na sa ono nom a ebebo papa na asiesie o ebedi wasam ede amount ebemo wetimi agina na so bemo motosu pii enam se yare ni bi ho mpo ebi okra na di ka badada ewo nipaduanim edi nyanka kra edi ho pii na eba wo nipaduanim na enso dodo na ya na wo hu esusunsuaso no anampo se wunya ani a wodi behu de ekoso ewo widie mu agisi wonya adura no wonam ye etimi ye na adwuma sɛ de fata na etimi akɔwidie nim etimi akɔye nsankyeni bi na ye yare ni bi ade apie ade amount obiara nim sɛ anampo sɛ time eba Mr. Edro no ɛyɛ edura ɛyɛ tridi yare edura yɛde ɛsa tridi yare anokwasɛm sɛ nanso enam hama yɛde ayɛ ɛne nubina yɛde anutane yɛde kabu mu yɛde ayɛ nti obu ho no monu edro na ne yare bi anka ɛhyɛ no ho anka be di nya anampo sɛ betimi ayi na firi asase yi so no na edro no akɔyɛ adwuma onipaduanim na akɔyi saa yare no apie anokwasɛm sɛ ɛba saa na nipa no krampo tete na wo hahai obisa se na edura mkoto yi menomu ya se ni na mehu enti doctor dia ne yebeye onuadofo dia meka che onyina ne se we ma wani nji ma ne nya odese nam se ejise de watu bo ba akwa kum no ma mienu na anka no kwasem se yare no kra ma no so a anka wunum hawa anka obefam na enso wunum time e ba me hya no eye wo yare a na wo de koto ya na se de enti ma koto eduro no eye anu afiri wo no na esan eboa wo asiesie wo ama yare na ekoka na enu nti eda no ho adi akire wo no abra otokoso enu madu efre no time e ba me hya no sa yare no so ehwe na eyi yare ni firo na afi na asan ahyew den na afi na asan siesie ni padua no enti bebi o ha obiara ewo anase obebi a na unja amane bi wo ni padua mu bebi ananka o yare basa enu nti yare na ehye ho no ma edi saa de ne ba no abra no time e ba me hyedo no etu saa de ni nyina ase edi firo no na yare efre na ti di yare de onuadofo enya yare o sanka sebe ye boni di krampo ewo nipam enam se yare a ha nipa tete nipa pa ye ewa asase so yare ba ko a utimi se timi tete yan pa yan kankan ne yan a ye wa bibrem ha no mo de tri yare enam se aha no mutontom no anu oden ntontom no koso ha epa ya bre biara na se dube mpa ensuo toto kakra na se awia no so epai ne yan fikire ni efufu ni egata mu nyire sisi a onuadofo ntontom no de ekama se no mo nso no ahia crusade wo mo nso epai dodo na onuadofo atemenka edu sabre na so wanhwe wunye kakra bi a afebon sem tontom no betimi akawa na abon tontom ba no aka wo se ya onuadofo wanhwe ya untimi nya asase paso enyina entimi ensan kwan po enom biu edo ha opina na eba betena ni padua no so o wonu abon sa na wan hyehye huna betimi ayehye ma mpo sa wo do nsa ka ho anase obi ben na no ho kura mpo ka ho sa nipa no twe no ho enam se wo nsa ho ayehye dodo obi hutimi ahye ma wan kasa no hutimi a numia sese de so utimi pa aduro nom anam so ho kra yehyedo ebi na sa nipa empemua sa ho hye ni betimi agena to sa ho hye ni betimi akana to ma anokwasem nie bro bebre ansa no nya ni tire didimu no agi so hye du pa ye frɛ no time heba misha ente na wo obi a kakra na ho ayehye wo na betimi ahye na fina agye ho anju ho hwe na enyeyi onuadofo wadura ne time heba misha sa so no bi wa anokwasem nie do chiani so obedi aduane bi anampo so obeyi adwumaden ananse bibi fufuro beba ni paduam sa nipa na nokwasem sa tridi yare no obefa no kwadade no enam sa tridi yare de edi ka boa no ho ano ewo ni paduam na enso obia ne kwanya ne de fa so de ba ena obia ne de oye itimi koka no ema ne de ni timi da no ho adi ebi na sa abira no kwasem sa wo de aduane bi a obekwa kodi ene ensuo bi a obenom anampo se adwumaden bi a bibi bi a obeye no ebetimi amwa tridi yare no ada no di edi akyew obi wo hon ma wo betimi ate agu ne so da mu nyina obekwa adwuma nso ntimi nya adwuma enipa dodo beba ne nkyɛn kasa akora no na ho aye den ede ama no
obu okra bo sna ne phone eda ne nkyɛn awo betimi ade na wo ntimi mpo emfa phone no enye call unado fo atemenka sa du sa be na obo sna wo kasa wano nyina ka boso o bre otimi so ni padua na tete awo timi de wa fe obo se ba bia anko bi adwane se okobe free wo no manam so ho hye no ɛhɔ na ade oprese obekɔ akɔtena ɛnam sa wo na de wo no oni padua no entimi ntoni adofo atemenka ene sansuanso we nyina bi ɛwɔ so a kai se obekɔ akɔpa adura ye frɛ no time eba misha na wo so atimi anonom etridi yare bi ha wo se ye wuti na epa wuti na etete wa unya adura frɛ no time ni bia ebetimi atu ase e de ama ma ho nyina atimi atɔ ma fa bibia nso atimi akɔnkan bomɔden ase obɛfrɛ yɛn ɛwɔ 0244 417 669 0244 417 669 no atimi time eba center for twetwe nkɔmɔ yɛsan wɔ adura frɛ no KNG eba capsules ɛno no ɛboa esiesie ɛma ɛne mɛma asetenem anokwasɛm sɛ woyɛ ɔba na sɛ wahemfi hɔ no wonya ɔhaw bi ɛwɔ hɔ ɛyɛ na ɛhɔ yɛ ɔhene wotae titi na ɛhɔ nom anyina ɛyɛ ayɛkuro nsansa bɛgugu hɔ nom oni bɛma hyia yɛ nko ana ɛba anasɛ yɛ nko ana wote na mogya ɛtua kae sɛ ɔba no mu adura yɛfrɛ no KNG herbal capsules na atimi aboa wo mpato tienie edin no yɛ KNG herbal capsules ɛduro bi na wohia sɛ ɔbɛnom na atimi aboa ɔba ɛbɛsiesie papa ama asɛm ayɛ kama ɔba bi wɔ se na atenka wɔ fom ndo ni atenka mesrɛw kɔpɛ KNG herbal capsules no bi na nonom ɛbɛyi ɔhaw pii na agya firi hɔ ɛne wodware wi a wobɔnse na asɛ mmoa bi ne nam ho na asɛ otiri no hunam nyina kekawo asa muabi na mu na afi na woteete na hahai obi won ma no kwasam so wadware awie no saa bro no obeti no ho onadofo nya KNG eba capsules ibi na asa wono no ma be ma saa nyoma ni nyina agyae be ma bi so na oteme nka ne o ma masam na dafo mo anokwasam se enam se wahia enam yare ha obi nti ene ya mountimi mu adwuma se be ma wo no na be mo hyehyew emu keka emu ya wo ya emu timi ka wodwe wodwo nso a na mo gya di akire be ma bi wa wodwo nso a na esa gu mpa boa so e san ka etimi ba force na asa de pressure eto sen na begu ono wodwo nso a impo entimi ma na enam na ho gu mpa boa so be ma bi na wuntimi nso ru nyina so enam ho bi abeta be ma so nti no ene sa abrei unya edura ye frɛ no KNG eba capsules na sa wono no ma ebeboa etu so ha oni nyina ase e de ama ma bibia nso atimi akonkan e de ama sabia ye so yisu na me hye wo den say okọ drug store pharmacy eba shop Lances chemical shop bibia tu aduro bibia tu ndo nyina ton a oso pedra ye frɛ no time herbal mixture and afi KNG herbal capsules ye na ma medema wo no 0244 417 669 0244 417 669 for time herbal center for ni ntimi no ntwetwe nkɔmɔ abribia me dance papa me nua bema was say this is my information. Happy birthday to Kweku aka Payola 1 Wawobites Mosquito Call Limited Temapon eho enwo enunti ene na happy birthday enkomawo Payola 1 happy birthday enkoma papa etiefo ma yemra na fe yemeko ahomane sinemom obatalia empenifo penkoda pe delicious sumptuous nutritious palatable udia emma wapomoden enutibra ne enchile with obatalia ye twa ye ho aba ye ba ye beko ahomane so Yes. What is that? You know,
me just control for so what be the next more kasana me because what they say that your movie we say me ya we 1.2 me e can show 1.2 na say the man me so na for this car 15 cities 20 30 na say be na no ma ko dey say 2 weeks ba na me mo ko wa wo fa ba wo e no tin na go wo ko e na mo anu grasi no that one e no na be me dia ma e say mo ni so e kan sentra be ma nya me ni ha na ba me bufu me kasa na ma se nya hwe ma ne to no kan se ne e ko eti do te na wo ye no ma de me ya ye na 1.2 o ma no 50 cities e na no 70 cities listen 70 cities I ba that is 200 300 is a real you very not coming that was 300 is so apply to your family man you say na na kan say o do so ma o say me na na one of that so be dia abansika o ma me misika so ba just for the misika ka ho na me church as for the sika no dey ma service ka me as a man misika o be ko 50 cities as a 10 cities that's what me misika o be ko 50 cities ka dey am say 15 na as a man say working 30 cities no say me wonu ani o wa the man e pra ne ba this is ya say 2 weeks as a week as a man mo mo content ko to be say da bi o mo ya say dia o pa this ka so mo ni so ko ma mo ane aje le so entisa It's a simple person or money. Oh, so my remy, or my remy, as I go to my home. My son was somehow okay. We'll see. You are not 15, 20, one more swap. Make a session, and then shut up. One more just say, walk, I say, yeah, right by this guy. One more moment. And I'm also a movie. Not just look at this guy, grab a bicycle. What the name is yet, I just not name it. See, something nice, say. And also be because it's more days. No, but I don't know what is. Okay, yes, you. Yo, Maa Akos, Juma Moya, the mobile Juma Pa, na media, Duchum, na Adeva Kwa Hamene say, Yemi Abemano, on Kanuku, and I'm cutting this. Service, offer a year comfort area. Na motor and so effort bed. Remember, what you comfort in our coffin, Bosso, won't take ya, Mamma Sukutu, won't take ya, Cover so. Now, by the channel, no, Bosso is seen as a police, so Omra, now make him, I said, a part of one, I never quite have me say, and email and the Hammond, I came over 100 minutes for every job of the Kababwa. Someone in email piano. Maa Akos, we the movie can no man still move because I know on Banco Board. We don't crack. One ever friend training. As I'm not knowing, Maa Akos, we the Mena Monday. Now movie and come out by money. Yami ensha papa. We didn't baby afefe. Akoma efe. We never papa bi. Ni abema papa bi. Mini aba masume kufiase no tan continue. Mini aba ene me ya papa. Them eti sebi tuno bayi trasi nyina efi bebebe which went near my ama go bayi ni eveni na ebreka kreya ena buswa oko awo papafi na ba befo bayi ni si ni anu meme binum ayo muntutu enu my pi ena we ni abai e ka be me ka be bio ma temi ya ibi ka be ti ya traffic na de bio pu na wo he na o ka se mi ko police station oboa ni aba wa ko police station dia ye papa police for san se mi o mu so na de bia be ma bu ni wani na ye ko na wani na ahoro na wo ko police station na police for be ka se ko na ya wa get iti ni aba no wa ko police station dia na ye sre de bia me ka ni si awade ni aba enye heavy control enu nya ko pon ka se wa awade a unko heavy iti ni ama no mu susu won ko awade a wo ene he ne wa ye age of 38 years and no one self video kwano ubu be 55 years so if you see me ma o mo po gba na be me so mra na o mo me tin ko nya na de ya ni ya ba o le munka le da ti
Yes, so yeah, that's a papa passion so sa Osborne Limited. So wo pedensia wo niema ne titru blocks akosi wo dan a fe wonom afei so wo pe second hand can so a wo from benya bi ama wo pe electrical appliances so a wo mo ebenya bi ama Osborne Limited for 0240 403247 0240 403247 within the baby afrefree. Marcus, good afternoon. Good afternoon. Marcus, only about my one touch because I fit already. Okay, yes, you. Marcus, I come function with my sentiment kind of mind. Me chow no bed your friend and I'm one strum. Social awale anointing. In some niggas I know the new say. The Bema no ba walea. Samba, ya no mu si papa na ma ya ma omo nka tanu. Na boni na no mo. Baka mbet maka ne se me se me ya Bema no. Wakata so ma na kuma yere embla fon because we Bema. Let me tell you, I can't challenge me about me about me about na no den do. Na no den. The son of the tower and as a minimum so nya wale pa because ke ma ko se ni kwa na wo kasa se kwa wo. Me jire se so but pe ni dia ban wo ku na. Wa hwe kwa na o de be kan kwa ebe bruso. Nti mi fami ta pa ko ka so ma na ere. Ya ko ya ku pa ya do ma biara. Be ma de ye twen no. Wo pa no share ni. Be che as be dia something na afria o ba na ni ma ere. Ayesano. Na me wa shame djuma pa o de ma santuma mi da. Nyame enshamo so samutie na brebia na mo hye ye nkran mo de mpaibo eta ye kire na mom no ewie hyane so ema me say lifestyle reform health clinic Dr. Stephen Esiedu ehwo no obutuo doctor de oba was diagnosis before treatment ye diagnose ni ehunu bebia yade ne hye ansa na ye treat you bebia wo bia no ene doctor ni nkomo approach enkran wo de western region eastern region upper west bebia wo bia ene doctor ni nkomo kidney anasa wo liver problem high blood pressure diabetes anampo se mo pe awo wo ba wo fichi kromu sensem enemu san yade ni nyina no ofre Dr. Stephen Esiedu lifestyle reform health clinic ya Dr. Ebebo Freno was 0502 412975 0502 412975 and 0208 478686 0208 478686 phone in segment no eya yona pharmacy na fahoka with impressor capsules no oil naba sisi yade osasabro amututu what yato ma no pe ana wonka se muabu wonom impressor capsules ana de oil no etutu fa kwa eho aka no oyawo ebekọ no mpe muabubu betoatoa enu ti fra yona pharmacy ne wan madro yi bida odi ho adanse 0243 123 224 0243 123 224 aha ene ye de akoma mu nsam dwumade nyina esie abusua pani same echampo anya krado wogira machi ode Akoma power sports ena eto aso yademase amammo ene tie